Nipa no ka say bye bye ana ka say obapon da Satan no bi anso nko Dineshi Sanka me bia bako de o de na check etrema da boje moje die afusane e ka cha safo rade say inshane ani die enka ne dini e woni a oyede ma yede biara dan e so ye ni dodo na ye fenso ye dan asesa akwan ne so bozi ye dan ase awie no na afisi Syria college da bia da mo frɛ ba dwumadie yi so me da o mo ase ese da bia da mo se adaje ene mre ne ada awrade ase so obo mo ban ma ye every blessed day unipa bia ye pese ye tenenka e kyerese awrade bambo so on so just say what just to mpabo me pese me kan bi o de chia no kan bi o die dwumadie no awrade nyam o mra someone kan bi jasam o njia no just say no mra someone an kan bi mburu ni atiato ama ne ye machine ndo anka bi de just say bia obi awrade ko njia no yo kese na abi me ma me ani tawote baby obi ame chia na ma chia go so mahina na akosi ba ko okay senior contractor ko video ni Mr. Ebo mu tie dwumadie no na face so Doom Bishop read condos man ona ne ba kwana ya chia aja wi asema me aja wi ase de papa ndi yes ni oye na mpon de ano odi no Yesu dia na mi nhira no da oba ye be ko yinyina be ko no di ahia muze wa hunu ne da Yesu dia oye o se mo nchia akwala na o chia mama no so o se me ya akwala ansa ne ba no ne nana oka akwara o so kakra won ni nsem ibi botom kura no ya akwara ba se de obo na ba so na pese me tese watimi achia wo ho se ada yenyina ye be ko wo so esa wa anya de yenyina be ko because o mai ma wo mo ebi won nhyem nkasa kakra na ono na via pika yenyina ye de na me che so betima to sika bo ama na pai sikabo kwago so for so experience din worker and you can say me na just over to sikabo na man dia bona man dia to ai sikabo ndo o mo musika no o mo mbuka mu kwako na se wona aka che agya wi asese wono na ye ayi wo eni kru ba bia ye yi na me ka je agya wi ase ya de se go video odimi hia se wo kura na no hia na classmate do no aye say odina no awura fi no ayi V8 ba ko wo de tribi aka no o mo musika no o mo mbuka mu atwetwim na dam bia so school na akwa ni enti se okunto kwa wo hana ai obetima to bondo na bo am oni achi apai abana ba akwa bi abakọ de na na ya o me ho ye erade adom ene dem afro na ya manfro Oforisuo Asem me wo fa se kwasi chief producer no Osei Oforisuo me say call me anchor kefe call me anchor do for efe of also radio mother so ekura ye gidi se ye tiefo ne ahwefo nyina so bia ho ye ntom kan ho Facebook no so Sompa TV Ghana na Sompa 93.1 YouTube no so Sompa TV na wakọ Omoti TV decoder no so no wakọ akohwe Sompa TV na bibia so etimi akoye ma menchia me kuru Mr. Ebo wone yewura Kofi Job na ye adwuma your friends that de lumba offer okwa anu aka chense me say ya on frame why me kunu ye boa one yewura Kofi Job na ye adwuma okay wasa ye me name wasa ye me kunu nti wo say me say ya won bele me why na metwen ne call why na ye nchia Crystal V ma so fire ma vida munyina wo UK name ma adwoa omo ehwe dwumade we say na ma adwoa de not a single day wanya live kakra fra dwuma mu nti no e fra no pakopem se ebeda no ya ade a wono so won fa Sompa TV ni agro nti ma babia wo bia no ye chia ye senya me pa na edema wo fo so be ma dom na ni hwekwan se wo de afutu sem ne beba na won so wanya won chefa e de abo won bra me da ase no ke yan kan che odede bi se Sompa Asem Mpe Nipa de ye de afutu sem ne beba Lord for na afutu sem ye de beba na tie asabo kokoko Lord for afutu sem me de bro na nwumire se sit yourself down wankasa fa hotnase wankasa fa hotnase se ewiase abrabo na ye bono ye fu afurusane no ye sane no wankasa na de bra na wo peso obo etime kanjo se fa hotnase a twa konwa tenase na wankasa tu hofo ewom se ni yetu ye hofo ye yankasa yetu ye hofo ne nemum me pese me ka tro ho se wankasa fa damadwa bi tenase tena wakonwa so na wankasa tu hofo
afutuo be na de ma ho die na apeso ka kire wo honne ena nyoma edwane wo wiase aye baaye eno ntin wanka se wa abrabo na wo bono tuwofo se die pa na apeso ye wo abrabom die na apeso afoforo ye mawo die na apeso wiase abrabo na ye bono eko ede ko wanim emawo orofo ena asema meka chuo nyina se afutuo ndi yetuo nanso so no ena die na wankasa o ka kire wo ho sit yourself down wankasa tu hofo ade na wo ka kire wo ho na anwumre enyo bi atu atia awo abrabum agese wa enyo bi enkoyie awo abrabum agese wa enyo bi akutia wankasa wahu se de wo ye nankasa na enko emmoa entigese wa dan no orofo dan ho wankasa dan ho meka chu de bi wo fie ho se tie wo fie wo tie wo demo tie wo abrabum wo yada tie nyane e wo se wankasa tu ho fo se abrabo nankasa wo bono ewiase asetrem a wo kono de opese wo ye no enye mma obi ntufo fine Sompa Asem Mpe Nipa ye tufo de nemmom sit yourself down die na apeso ye no asetrem abaye ewiase abrabo nankasa wo bono wankasa onim se de wo ye enye wankasa nim se de wo ye na ese atetere bam atetene ye hoya gese wa orofo abrabo na wo bo ankasa no wankasa nim se de wo ye na ankasa no emfa kwam nti ho na ese oso mu yese wankasa so mu orofo abrabo na ankasa cross wo de ama wa brabo mu no agese wa agese wow asetrena brabo na wo bono enyoma mfa agese wankasa wo bam eno timpanifo kan o masem bi se agese wa orofo sit yourself down wankasa nim se abrabo na wo bono asetrena nye eti ho na ese wotete nyoma ma wo agese wow enti aka so dede bi se wo ye wa adwene se wiase asetana wo tie no wiase abrabo na wo bono se wo ye wa adwene se wo akasa be ye ohu yi abetumi aye enti kan kire wo se wiase asetana no se wo ye wa adwene se wo be dan ho a obetumi dan ho orofo edu babi a wankasa fa akonwa trase tu hofo sho hoden se babi anyuma ekeka ko no babi anyuma ekuku anim no agese wa anu tira meka chore de bi se na me mama futuo se me contentam sa agese wankasa ubam sit yourself down fa akonwa trase na de akonwa trase a tuwa hofo se fa ko a wo kono huni se emwa huni se babi a wo kono etro tikon na kuko wanim sit yourself down and na baba make a cho na yumre we ye Osei Aboagye Oforisuo mafutu sam omrasam Oforisuo de dika ye nche ye tiefo ni ahwefo nananom mo hwe nananom mo tie yen maminche ja S5 na minche na bonsu bibi obi na na ma oyako de adru bia no ma yasoate na na pram so hene na baby a obi ambo mo asechia wo woni ho kani mi amenwa ba be che obi a na minche na na bo makwabi be poso man hene ne chidom hene na Yaw Osei o Germany Cynthia ane friend say awufrema
amodro yanyante ese amodro no mani ebi ne nam kwanso aha nam kwanso ode baha amodro anche ayo ti amodro bebia obia na ofre ya che ya frɛ amodro so ba ga no ama oba bibi nti na ama wa ma ayo na we de ana bedi wo ene bebia medi man ka so nim de mentesa ayi so chiawo Cynthia mame okay wo so wase waye nyame ya aduma be dabi hwidim asante achim hwidim ayebeko ai titam no so friend say nipa oyibo national yete ne nka che okay ke edu be ma nso yete nka che uhu no ke edu be bia obi a oyibo okay na China ni Ghana ni na wona oyibo no aka sa nationality okay na no ke edu me friend no ka bibi say wo ba no wanhwe na ana promise wo ba so beto ade ama no anto ama na ofolumba na kan you menya na kan una di ka promise wo beto nto ama no hwan ke edu wife me banon yo mane ha mate yo fo so be man ne wa na ka se ne futusem ne du me bi ho no ma you trinity na one kasa no sam was pese obeye fo so hun se sade we se wo kan du me bi ampani fo se se bo wa obi babo am oja onan de du me bi na won ka wa ojagu hu a ke ya na eboa because no de unkwa na se bo she odem na akwakoba fo so ye mfa sade onye mfato ho se ntafo e wo mo da kono ekom de baako anu nche se ekom so de baako eye dan ya ekom be de baako aja baako eye dan ya obi anim na dwen a wo de ba wiase se me kakra ekom de me enu nche se kom de kakra ese ekom de penny obia ene se be nyankopɔ ko fa so bono wa ba wiase uni abusu enti wo be den wa ba wiase obi bi ni abluchire enti wo be den ti asem no wa ba wiase wa busu am ebi sika ni ho enti wo be den tu me bi ho no ma afutu sem no obi di ba ma no eye bonus nipa ne pa no de ma opon fa ma tinya nipa no amfa futu ama wa wankasa wo transia wo be den foso makasa nya hu bia na kase ebom anya ade bia ebom bia na okay du me bia wo tsen wa busuam na wo hwe na futu sem ma yakopon so ma wadwen hwan na wo se won de wo ho na ba wo ho no de nani ko wo so foso etu betuma tsen wo se yentu me funti me so me tsen wo de message me da me fam koko wanim e wo ko be so afutu sem wo ho eye se wo ba gibia kan wo de ho na wa wuni bi kura de nya no ne ye kan wa wuni bi kura se wo de wo adwen na wo tim no wo mfa nya hwe nya no se no no wo adwen na se futu se wa mfa nya bibia wa o pa ye nso afutu sem kentama mfa ma wo tim mfa nya hui o tim mfa nya hui te du mra bia wan ka satsase se me so nya me mama dwen a ye de dwen ade o ye ami ko ye emwa me edu mebi emma obi nka nkyerɛ wo sɛ adamfo na wo ne nam no adamfo no situation wo mu no amoa no tibi ade na me kwa akoye no me su aka kyerɛ me sɛ me sunsun na me ho ma ka kyerɛ me sɛ ade we ne me ho mpɛ ovosu apetition wo me menum apetition me kontokwa menum apetition moame menum bia moame ade na se chincha chi obi na ka kyerɛ me sɛ me nkono edu me bia we should mind enye bibia na ye futusam edu me bia futusam na beba but nipa na mfa ma wa nti wontu ni adwen fosu ya tewa etuwe se sabe ye kodane sikani bi ba nke epewo ni yankodane nso yankono maduomu ese ye koyanim ya adwen na nyame de maye no ese ye wisu de nyame no ono apɛ no no de yasi eti so obi tuufo a ya futuo ne etu na se wo fa bi ka ho a eye bonus man fa bi ama wa wan kasa wisu wadwen enye bibia na ko ya na wo kan kasa bia na me de use your boss use your boss sa adwen no ti ne say your boss na nyame de atum so ti asento wo o mind na your boss use your boss no ne fa ya adwuma ofoso ntama de bia nse se bi ofoso ne na pamfo de bia betuufo da bi wode na wo ho no ye de bi ka ho amam eti anu na ese se bi kura nso ama etu mind no so de ye den ofoso wako insuo si wa se disi wo eti se me tuufo se num insuo na nkono ma se ese wi su wadwen se ase de me no ma ba ha me
Eso wish what you say uba wa wonu no woni di. Eso wish what you say ade ameye no meye boni atia me nwa wo beto asase wo mo wo hene matua ka me dintasu aka me sa bochire masan paper ma no ade na me mind nchire me sa ade na me sa kwato asase ndia mani pa foforo. Hey, very bad. Sit yourself down. Eso chase na we should mind ni ye. Se de bi kan ho a bonus ya mfa bi ankan ho a koko anim nyankopon de ubesi ba bi fozo mi das. Okay, abrewa change you. Ofoso be ma medase na machia yetiefo nyina biem. Ofoso be ma ya na eho be hia na ebeye e de ama onipa dasani bia ya wotie ye se eto da bia wankasa abrabo ne se ne esi kone niema se de a esi twafa ne ho ya wo hu no e wose wankasa wotena se na wo fa plan anasa ofa plans e wosa niema na e koso wo abrabom ne ho. Ofoso be ma biti awade ase make us say oba ne mfa ne nya hwe oba akohoma nso ose didi e wa abonten wonu ankasa na abu ne pa wo ne manso ne mane mu no ose to school fees na yire ne kasa na nim basa won kwada na nim na asitwa no abe anytime bia wo pe make us abe man say sit yourself down. It's time obe move on enya won ko a e na awade ye se brabe wade ne hunu amane. Enya wonkoa ene yese wo ba no eyesa wonkoa wotadua ene wura na kwaso ekuma mu. Enya wonkoa ne ye bo no anase ye bo wo ma sa ba no eti me ka cha wo se tu hofo na ya sometimes obi fra wo a ohine yire me pesa wo kire madwen me yire me bo akohoma so no ono aduane korampo a me ma me sa kobla wadwum sa na ma me ba je sa me sa kogina aduane so to take away na me sa de aba. Mr. To for why? Also, Yakopon ma wadring. Omna some obecas and Yakopon ma boss. Use your boss. Nejai sasa wa go why your home lemle. Why your home better. Edi ama we yere no. Any sa na sina nasa wasina. Any abusiana kwa for bani free mono. Sit yourself down. Obaya what's ya wadi aside be edi when you done a punchy bag. Any aside when you my doormat yet when you basa. Bema nua ba na beba na obeji wo fie di aboso bema ena ne nua korampo bema yire ebeba na oba beji fie na aboso adanya na mi kunu ye nyina ye kunu no eye mi kunu nso so enua no ena wote wona ye boro wo saa ye mo akohoma wankasa akwobla mogya ni wona munsuom wote awia mu didwa na wo ha ho ko office wo fra no pakopem anwumre ablewati ameti ase no ndu no mepo me kofie na mekobodu baako na wote wona be me se tietia woni pacho set yourself down entra se ma yemfa wo nya ko na sa afena e wo wawade ye fie ya wote no yenka se ye okunu basabasa na mo atete ne niamafo bi wo ho se bie so se bie ku ya didi wo ho se won so wo sombo ma wankasa wo ho ofo so be ma ye wo adwumam wontimi nya adwuma anase wontimi nya de ema no enso di panyina ani and womu hate you no those who hate you no try to avoid them one more womu pese wo be koso no try to avoid them wo bia wonu ankasa de obeye bia nya ne fenofo so be ma de wasa wo ye nyina ne se wo be ye dey wo mo treat you bad try to avoid them. But one to chere baby you want adwene anaso wo ho nsam nyina no fafiri wa adwen mu na kasa wankasa wo dwene wankasa wo ho e de be na metimi ayede atumi ankasa me ho mpon ama metimi akomanim eno na wosa wo yeden wo dwene wo fo so be ma abiribia enkoko ho se we se ne men kasa we say ne me nsirinte no na wa isolate wo na wo nkwa wa ya nkonam as wa ye din don't do that to yourself. Ebasa wo sha wo kra rewo na rewo so kum sunsum the moment your sunsum no so no ebe butu ana se bewo no na aka ni padua ni nyina nti won sha da nya ni pabiem eti me catch us always nya ni giama wan kasa wo na bi nka wo kra na wo ni padua na ni kura so ni science mi mramu abribia ne ma hayen wo ma ye ne wo no mote wo no ma ye ne wo no ye da dinkita ho wo no ma ye no mo wa adwumam ye fi pamfo po wo ma ye no mo tifie no ya da wo no hye ye so you cannot please everyone da ye bi bepa wo asem da ye asoso a ebi be ye da e betai wo ba de make can say ma wo adwen enkwa wo no so those who treat you badly those who don't want you to get closer to them
try to avoid them na one kasa dwene one kasa ho ebe boa amonigye etimi awie wo yenti de anya wa ablabo mu no de anya ma wa asetene mu no de ma wa ablabo ne wanigye anwie wo peye no me pa cho bongalati koto baby now without those person and answer without those things you can say be abetena say e wa abla wunti bentena you can live without them and I say without those things in me dia me dey be nipa nyina no for so be ma me da say okay and to sit yourself down one kasa no dru bia fa hotena say ne tu hofo e de ya ne futu so me de bi bebrewo na so yenko na yenko premizo ni binom 5G mizan so kan ho medical gacho ship wa e de snap ene bible baye no sa ship no a ene de mizu e baye eno ti orofo yenko premizo ene 5G mizan bi enom Kachos Market Agency omo ene de mizu ene 5G mizan e de abagana mam anya asam keto akura orofo aponto na badinto no ayiyo no nyina no e mizu ene 5G mizan manager Daniel e wo 21st kana kahwa overseas ubenya bi ato ho because supermarket abawozita sewa anamanyi post office ubenya bi ato mama Esther e wo Outcome Royal Ventures Baptist University ubenya mizu ene 5G mizan na Sachi Enterprise e wo asafo bincho ne VIP car park no ene di enhwani mu kwa the company method ono enso ewo epoe mantamu yenkone gotobi KF Kinju Enterprise enso ewo so ma oni nu so Indum hotel no ene di enhwani mu opama ngwabro sanim eho ena benya bi ato KF Kinju Enterprise ubenya bi ato ewo ho KF Kinju mi boni di anase maka ma asembi omotonyomabu enya asam ketu akura yenko na yenko tobi 0246270221 0246270221 yenko tobi the clinic of the moment 21st clinic of 21st clinic no or boy juma papa sciatica expert omo ye sciatica expert orofo na ye kwa kutu sciatica na se sa sciatica no wanka za tia se eso sisi efasrim unako komunada entim yade pa sciatica no nye 21st clinic kwa no bia kra no Ghana hanom nim se febi sciatica 21st clinic ene choose ayade na se ebimam hanyinada ya bona baso pa orofo ya de bible bia de fruit nua no ekosu na ase bia no yenko ne nkonkukutu ase 21st clinic na make am for nam de am 15 branches and Ghana memoir amanfo da no a otu omo ayade ase orofo yenko na yenko ehwa overseas kumase na ehwa overseas afa road nchemu a na oba santimantem aso a omo baby mienu obuase cancer quarters called junction na akra domi market so yane kwanza touchman 21st clinic so nyemenie 020540311 0540311 25 clinic orofo yadu Europe 25 clinic yadu Europe yadu ho na ye ka kyerem say sciatica no awo na ye ko Europe tour ye ko ne ye ko akosa sciatica yare na se na Dr. Blazer Foster say Ghana this year omo ho nkyere wo mo if sciatica no ye papa enti ye Europe tour ewo ho orofo Europe no ye fiti adwuma ase a ye adwuma je number no buku appointment no tititia 0244915116 0244915116 Europe to na yedru 21st clinic na okafo mo bi ko juice kani ti de make chiro na nwumre no mo bi ko juice kani na sika na pesa odi kwa abruchire no wa hwe ye nipa da sani ebagye di express group na make am for na mde amam orofo ye kwa kusua de ye ko wal tuasa ebeye Europe to 21st clinic mo bitwam ko dadada otomasem na 21st clinic na make na asem no omo na ne o ma ye kra ya odefo ne ya adehye 21st clinic no ye ko akoyenim express group na akontusem ye o ma de emma me kan kyerem so ofusu kogim sika ma me dabi efrise wan hwe ye na udu sika komo bi na kasem kogya Canada US UK and hefa na pesa oko express group and American from the amount or for Kumasi Accra Tema Islegon Tagwale Sunyane Tamale Bibieni express group nko and American for nam the amount yanko hoy na ye free account to seminar say ya account to some party opa fa bedame na nyoma nko nkai 0244
0249 000 0249 00448 na yenko na nyoma enko enkan emfa emaye the news anchor bozo be ma awrade ayade adima to bi ade bi ayese de ni akoma akoye ni yes afutu sama ade abanna na nyankura asem bozo anokwasem asem ni mu odu papa sit yourself down e potokasa o kana ya simple ba na ya kan kasa mu a otumu se echirimu wa enchirimu na wa ya asem sebe ade ne nyina ye ka. In this life, sometimes you need to sit yourself down. You don't need someone advice. Okay. Papa, baby, you are in Saint Dura Watery. Ubezu be never cancer or say Jansan on a water. No, sit yourself down. Wouldn't himself first now, bossy, bo crab to you, be so now obey. We gents are no bukan out the show kicker. I say, Bray, we need to say, and then send one to a tade could a wound. Ubezamen American was a Nieman Kuyu was it them. You need to sit yourself down. For if you never one can eat pitch and never. Ne wuni net to be anwaye. Never catch on and say I have to put a stop to it. Now fe abraboni timi jana na mi mutimi yeduru kakra. Bra and senti first now we titiri for na mfo bebre and na kwa no mo tiatia trotro. Sit yourself down and tell yourself say me lusum panimfo bi wo mabrabom true and senti die say no baby amano maduro bi am sign machi e wa abrabom na niam akomani mama me eno ne nsema wo kan yo. Sit yourself down in life papa. What me abo akohia ma wo makura ya se omo amomo hu a omtimi di watam obetimi se okwasea nti wontina sensete yourself down say time will come say yade bo na wo dada mo ha oba no kura nsanzuo ma ba bia ya pollutu o maduru no na wontimi na o ma ne ntrase mo mu hunu wo haw ne wonnam mu ne botaye nti ame ye kan gira omo sila wa yiwani o omo nyina mbeba. Sit yourself down ehia bra first na wo yiri bu wote wo ne anu wo sika kura na wo dia wo mre. And then what me trying drama video obey va won nyahwe wo ka san ko hwini no si ko hwini no but do one sit yourself down won say animonyam bia na wa ware ni wato akone e de na wo say hia say animonyam ne back sister wo die me wo ware foforo wo krutimi a twan bo so me so a opon chopon ni nyina no asa de 1000 ato akire so wo hunu brazier bia wo hunu panties bia wo hunu ntoma bia efa tona no na wukuna ni jewo na sika ida account mu da bia wo de yesere mi wura de wa ma misika grossa ma misika ne wo busa wo yere wukunu no 1 million kura che odi janto asi obi so sister you can't sit yourself down na wo musa a lot of questions dey na ma ya and dey papa meji ade wo no kura na misuro enti asam ne say you need to sit yourself down ya brabo efrawi ase bra adwuma mo okwan na obi afa wasem eni na anu ni nansa afedi obi atown enti wontimi ntrase na wa won check hu mu say no mo no me ye too close dia na me kan ye dia na me ye started da ben was start ye wo ye hwihwi ma ye bibi so me nkonko kan sorry na me nya hwe Oforisuo ohene yere sesi enti Nipa na ya me no mo na nya so fa me hunu ne odo me biem producers dia na me nko amete you need to sit yourself down ubedu adwuma na Nipa mu doso but nko na wo boss be wasem boss timi ba won nche no afro no aboba ahye wonsam boss timi show appearance no ache wiska and na dia wo ko cast match boss ko show office so are busy it won't sit yourself down with say makodi nkobo bi manu akopre me makansem hunu bi na me boss adwa me ana eno ne ye catch you numere say you need to sit yourself down Oforisuo pese wutu kwan first connection ma ya bu second connection ma ya bu a radio station bi na bad advert etu nkopo obi o wodi ni bi wa bobra bi emfesika nsi ni so onhwe me anyama obi a no wo links na unya asa da bia wa do dipimpim ma yebu abrabom fama wi you need to sit yourself down first one na me call me na me call ye angozi riska na wan fam ndiko police station siaga second one sa third one sa ndi na de metie Oforisuo metie o mona samwa metie ofalumba we de me yada nkono woni obi a ono wom de bi e be ya ma me he omo ba advert nyina so wa hye ne nso a onya hunu so na wo ye host anase wo na wo ye panel member wo de asem tu na nim etese de obeso ye di ne huni on ba asem edi wa wuti fie wu nsua sa uti ba bi adase abrawa no wa ma ukura so you need to sit yourself down abraba wo bo kura 2 billion ye business brother say wa hunu say sika na share beka 800 million emfa uti adwuma da be the same business no say be ye transibuza say ye na start ye yes ada ya toto ne yamam ana ya toto ne yama so e ka na medam hwihwia da bia me to petrol no e di osa me pack me car no na dia me fa trotro e bi ko fa me ne yama de ba you need to sit yourself down bibini nim we e na abrabo twa ye ma sa
na abraba me ye won twetwede saa na abraba ma ye bre saa na nei na wo manfo do edu da ye so wo hena utumi se kuroma nyina gina won na so na ekọ ne mpeso ya so wo hena nam abontin kasiem uboso obi a oton ade akura bose no wo him ni hangisa ene de na natisi kuroma obi atene na so igino obrafo ko atia nipa kura se monsori a wo se wan fo asem free eso go na wo ba fie sa atena se sit yourself down ask yourselves a lot of questions me betena kunesi no mo ho me ne de ye den na fe de wadwene nkan kyo se o manfo na atọ proto na wasa ato ma obi foforo enu nti na o madwa wo no om de asem beto ani ma na wagye bribe unni asem ni ye enu nti na o madwa wo no obi apem ano de beto enu ntimi mo ano protocol ba ma wa na de ama abode sofo agiska edu o ma hunu nti na o mo mpe wasem na sesan wadwene biem na se nye wonani mani monyam na nei na abusua ni nyina ado se wudi ade na enso nya bedi ade wie wayi abusua ba akwa to mo maka de eje mu dida bi ada na o mu si wa hengase na ni mu bo ko adu pese ye ntu ade so you need to sit yourself down suban ben na akoso ankoya amana basa akora aba no mei ye do aba be ware papa yi do wonti hu jai e de na aya sese de oye ya akọ wose ho suban ben na wo de de na mo ben na wutu ma papa na ye fed up you need to kogu asem na de ndima hidi o before na so de 0551 0551 931 0548 931 kwa kulumba wa hiti wasn't it for national dada 0551 0548 931 you need to sit yourself down trust no one can say so no hu dia purpose oko 0551 hello Ofoso beme yey lenko na dia Beton kana frame crazy. Nana one aka Bakupe. Ofoso beme. Yes ya top no. Na dini ya kan wasa matri. Ne de wan fa baby ya top no. Na nimre ma na masana mo mabasu because baby ameka fa adwuma amoye no wasanka akwasi da biya no musan yeso na yeji asoro ko betena ho kwan bi so anomum oboso be ma ye musan se die futu sembe obi etie fide wan be sin da me no kasa onyanya mfaso bi enfrim okay ni na ya adwere na kita no se adwere no nya litobia no mbere anokwasem obu won ma de bia yetufo unye skafa biese neso skani nya bawia wase yeni bia wo plans neso skani bawia na ni free plans ni nyina okay ndi na meka chiro bia na nyime ni se adwene ni ya adwuma de bia na mmereme na wa okay hello Foso ye Foso Pizarro ye me do kinka matun kan dada Foso ewe de wakaro ma wane fa konye na mentia ni yei Emmanuel Uswansa okay na Fred Toba we mu ba mo ni utu asekan bank ni nchen pe mini ya me show good la ya me aduma efiare di ni mini e wo ware go pra ni ankopo onto ni nsu ya wa de su na Foso na sema wakan nipa etese woto ha so da bia bia wo ya enye no sese wo san wadwen na wo se anamo ya mi tui nipa obia sabi wo tu mi dia tusa na mo nti no nipa ti nkenti no wo ya na wo ye na wo so we na so ba se obi wo ha wa fan koda de ya wo mu dire na ase na do wu se na nam se tu mi a wo nti no nkodaru don se bia do dia bi ba se wodi obi a de mana no de tu mi no de akenten so ko ka be yi wadi nti no se wo yi din na tena emo okay hello Bozo ye bajo majo so aburu mto metro ti amo for mame utiro pa ti calling bushen okay oba ole mo awo pa ti asaba bi me nenzo me bo abaso me na de bi am pro am si da so kwa ma nti wonu am ntina afuna yo primera tente pa metro radio pusu a chopa na me mama bo pa ble ya mutin ka kama no ye ne teve kura ma da uruma ye ne beji
maybe energy no opportunity was here in more than one of my Kakama, and Mamma, Tiaka, Munina, or Panyamisha. Okay. Hello. 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 Bibi aboko dear. Udin baby a free. Aparo kasaro sapai pa. Yeah. Oh. Hello. My doors were Brukatachi. My tune Canada. I will go with you. In the back of Okay, for Lumba zoom me on the phone. So, hello. Hello. Baby, I prefer with you. Bema. Over What is behind me? Yeah, number no. Was some of the me treating it now. My producers are fraud now. Yeah, fan number no producers befro. Asem de gina so, asem no me akasa kura no. Atoma koma so se wo no asem gina so. How me amehu se eto akoma so. Wo you okay? Aha. Nyame ya do me befro. Hello. Oforisuo be me. Yee. Oforisuo bogo. Come pa. The body na so na me wo folumba omla samwa na naye obia wonye. Akwaban omunyina ho. Let over the next day, where you offer SK Bullet. Yamenation, or what say, Minister Cooper, and the Casta April. I know. Police on the son of my brother, Amentia, or do to be MP. And I will Manuel as a citizen to what is. Okay. And remove any other flat to see much ordinary to fee at any of what we were thinking me MP. Police you. I can't make any say, as soon as I can know, a physician, and my young land here, Yamaya, if it is here. Any everyone. Men transfer me to I had be honest with people while ya and I have cancel and I have cancel. You can't transfer the number and cancel. As not so far for them. I can't say it's not a future. The one send them and cancel one never talk no and cancel 38. The cancel it is to sit yourself down. You when your mind and send for blah blah. Let's say chef no. Let be any because where SK Bullet. Nyame wo to me. Hello. Hello. Baby, I prefer with you. You didn't and I have a catch everybody. Okay, you. Papa Casa and Casa, Babono, down Kakra. Or me am shema blabu am the head yes I am patrol. Espere dia the American FM ni amreo. Yes kind of pronoun yes ha. Le do media me am na e no. No one say am pass them di I am from so bad. It's the what Canadian no. That's a part. No, okay. Hello, last caller. Hello. Baby, I prefer with you. Oh, hello. Baby, that's it. Baby, I prefer with you. Yet you. Na kama tinakanda ofalumba die ndio ubiana Seminam no meno sana minyo folumbe ina honto na futi sema di wadumaye manti afini Yesu akaya mekanza kwa maana ndio patenzi na di na futi sema di Okay, yakwa kwanim
medical catch if you are seeing you am say you 22 ba for you boy entabem yen Sompa Asem Mpe Nipa you 22 you boy entabem ye nam soro ehfa ne sanam eyemfom baby enam bia no Asem Mpe Nipa system apo mentem won ase ena ne bedan ye a ni ahwe ni apia pomasi bre ni ade abrewo medical catch if you are seeing nyina say so ko to se okrama osipata so a nyon na foyo enipa bi ne man susu yo adwumaku bi da wuruma ena Asem Mpe Nipa idwen na so na yede twumadi we bramu yenkoko buta so odwedie emrasisia. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Beef's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beef's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Ade tinama no dutu no oba mi tini kura so wa ayo senior me ade adanke ba product ayama mi ti de bia me na no mu no chef danke ba product we dank extra we wonu ma wa ho tutu ni na ebeja senior na mi sisi ni nso mi sisi o ene o so no problem there senior o so dank okay so wonu dank okay okay sisi ya we ni na ebeja sa we dey nyame shira come on do ba the friend dank ba tonic muni ma bi mi npa na se na mtumi ndi na mtumi ndan so mi ni ebi no no o chale me taibo pa sa sia dank fight okay na so sure koko ya bi betana me so ma me je me ho enje Jamani amuja nko na afi esefifi meto ntimi kura amfa meto ntanase na so mi hia dank fight okay aboa me pa yini na from my team madam ho ti e fifi ti asate ti boy ya Benre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara woni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a ewo man mu Freyen, it was 0244-017-556 and now 0266-593330. FDA at the Abedian Cratway at Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hiye pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne se nuaba bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye Precare natural powder CC nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne enwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie obenya Precare natural powder to King's Walk Heba Nana Boache Heba ni Rapash Heba Accra Little George Waterma Community 5 PFA Pharmacy Kolinak Heba Freddie Mains Kumasi Benyak Pharmacy Nimdie Heba Takrade Mose Pharmacy ni Green Light Pharmacy Sunyane Cash and Carry Supermarket Becky Frank Techiman Alaji Kumbila Tamale Sewa Heba Asante Mampong Gapson Pharmacy Koforidua Etufo mfre 0550-19-15-14. Precare natural powder. Eye aduane san ye dro. FD ahwehwe sankratu mu agi atum. Okay. Asem ofia. Asem kese. Ene ba for mabom metaba me ko wi amoase. De na asi o. Akonfo ya amontro mo ase. Obi di adwuma brewo a. Ya hwehwem. Ansa no waye mama me wakwa aba oba pa bibia bokode ya me adom ye fro say e frame abenadi twuma abradu twuma fri na baye mi fri kuma seta twuwa mron sa fri hefa mi fri tafo bachan mama wasam ne say ade beda Sompa Asem Mpe Nipa masem ne say
me wotafo tafo na me wo na ababa wo bi maami bi asɛ me ba be ma ekwa be no fa so se oba eja Oforisuo ene se me wo honom na maami ne ba se me ba ne ba enya asɛm na nyame na maami ne friend say maami ya friend ama Vic ofiri amo ase enti obeka kire me se nyame na ode nani ato me a kanye papa na me danas Oforisuo ofiri wo kono na me be enya ohawo enya me de na chi ni papa maami tie me eja oba na nye ohawo fine magi atum bache na ekwa be na saa maami no fa so a wono oba no nya ohawo maami ne be ka kire me se abema bi abone ba na me ba no ene ko di ko wa ma abema ne bo ne ba no konkonsa me pa twan enti obeka e no me pa ne chew ba tan de so ba ya de chew pa na abepa enti me pa ye no se na wa ye me bone ba obeka kire me keke enti me bani nya oha no me de na chini pa anti me ko ba bi e bo ni din no na sister be ka how be na baranya me ba no wato e fom yale bi ama me ba e twere me pa twan enti obeka ye no na sister du wonye madam fo eti na mbusebusa na me hu ba bi okwa asole na kodwa ato mo na mo mantem wana me pa cho me mantem wono na me te ho ba metu ba me ye adwuma wo ho ye musa se oba na nya ohawo na kwa be na fa oba no fa so nya ohawo kire se wo de oye maame otifie oye wadwuma ekwa be na ba no fa so nya ohawo oye onadamfo na ma na awana ekwa fa so nya ohawo na me se ama Vic no ene de hawo na ma me ba no me ne se ama Vic no senye ne na afe ne oba no ono ne ba eye me ba na damfo okay enti de ode betu me manim ne se ono ne ba no o madamfo ba ko abo ono ne ba no na emo me ba no mom ene kodi sa entro no e ma ono ne ba no boy ne ye de e bo no na je se ko tre se de woto bo na bo no ne honye ne momo ba na ko ye sa de no me ba cho sa na o kan okay enti tama eba asa no na ni busa na ayeden eje se akoye masem enti me de kwadan ne sofo maame yeah friend saying ma teliza atrobo me pa twan okay enti ye me de kwadan no ana ofre sister no ene ofre no me wo ho me ni akra no papa ne koye enti me wo ho papa no so wo ho na maame ni busa ne se Vic unim sister ana ose ama mi ni no e mi nua abna na o ka se enti o ya no se blend su ni no ana ose blan minimum no minim bray na mi sister die minimum no enti o ka na maame ni busa ne se ene ne na asam na ye be ka na hu mwa ya no wayi no okay na me wa ha na baba wayi ni minim o moda o ba no so mo hwe me no mde betu manim se emire bi oba na dwuma be ka kire ne se ne ba na oba nya asem efiri wo kwa ne ba na nya ohaw na okoba bi a udi ne ebo ama enti wo si asem ne so se ma me pa cho eye mia Oforisuo men kan fan to ne so da se ma test se obe kanyame anim no kura enti wo kan sa no eni emi sun papa ana ma test se maame ja sun no ana me pepa manim na maame ni busa ne se how na odi ama me ba no se be de na how na ede akọ ana o se onyi odi na chi eye konfo e wo wiamo ase ono ma ne de how no e ma me ba no twen ha me ba show you oso onyi odi na chi ye de konfo e wo fan wiamo ase aye friend say konfo na womi okay ma memra sisia Apostle Dr. Amegashi ono ne de Amegashi Herbal and Spiritual Center o de baye
na otu yade ase amegashi ye ka yade pa otu ase na ohwehwe humu ansa na otu yade na hye amegashi na se menka ncho na anwumre enati apostle doctor amegashi say ohwehwe yade ni mu ansa osunsumu na wode abibidru no de account haban eno de beka wo amegashi say yade ben na wode beba na so ya wontumi ntu ase mfama ho emema kura de ne mo bokura bema ko amegashi ho Osei obetumi amanyoma bi adane no de amawo amegashi na se menka nchiro sa ya de bibire bia de frutrinwa no kosu na ase no Dr. Amegashi apostle Osei obetu ase no de amawo na nyoma ka enem san ya de kwa de rotente kwa kumaso ha akra takwa de enso oya adwuma ewo ho enti old police station okoma kru a obu Dr. Amegashi ewo ho macro old police station or say 0547 044 307 0547 044 307 Dr. Apostle Amegashi na semen kanchosa yenko danke ho odofo danke baye no enwoma wadi ewo Ghana mem ano enyasem ketwa kra Pachi number 2 on the City Life Hybrid School no any day insane hwanimu ewo ho orofo dan kese menka ncho se ya de bia fruit tinwa no ekosu na ase bia no obetu ase na de amount omo ko dank ho no kura dia dance yese di om dia man no se ahotofie no kama ahotofie ampa se wo de ya de bia ko ho a obetu ase na wo de amount yenko dank ho na yenkotu ye ya de ase was City Life Hybrid School no or Pachi number 2 0244 017556 0244 017556 yakwa hutofie na yenkotu yade na se ensuo no toto na namma kuafo so eye adwuma na ye kuayo no so dia orofo obi an na adwene se bibia beso doso na so bribra na wote na bibla so dia ezika eba be good bottom na dia na be na ba OCP fertilizer ena mekanfo na mriama orofo ba bibia da beko na agrochemicals ye ton nyoma no kokwa chom se me pese me nyoma na so do so na metimiti na bibra e dia na be na baza OCP fertilizer 0555 909437 0355 909437 ana 0555 909433 OCP na de wo mu kura so nie odu wa so fertilizer ato na ukoso so a na omu chechi mu a o se mepe OCP fertilizer de na pesa me ye legum ana za de na pesa o de fertilizer no guso ye na me kamfo na me de amano yankoi na yankoto OCP fertilizer ebebo yi papa koko no awadwen koko no awadwen asisi utu koko na sisi uto koko na mantimi transi yi orofo eduba bia okwa hominim kun anya asem keto akora eduba bia ntimi nya na ye koko na ye sansan kyerem orofo amama agina usisimu koko na agina usisimu saa no die na meka ma diga aga jo so bia e won master ni koko master ne hwan 3A co capsules koko master na meka for nam de amount 3A center ni nupa odi abedwa so na mekanfo na me de amaw yankone ko bibinto e kolina ka ba dani ya ba misti ba happy dank ibenya bi ato 0546 107 107 0546 107 enyoma enkonkai emfa ema abe eba clinic wodofo yenko Dr. Heti abe ho abe otonto no onimnyoma abe haban nim no onso nim haban Dr. Etia Bay orofo yekota no so abatapa new site wa eno wo na Bay Herbal Clinic wo Dr. Etia Bay haban nim no onso nim haban orofo enam sa yede biada yemfa ko obetu ase na wode amaye de hoyin hata na ana sickle cells na orofo fibroid obetete na wode amaw na nyoma akonkan pa wo shanda wo ye adwuma yenko Dr. Heti Abe ho Abe Herbal Clinic Tanos Abatapa new site ho
and I was 0243 345392 0243 345392 and 0546 460208 na yenko abeho na nyoma enko kai emfa emmaye kama pa orofo yenko ne ko tie ma me no wo se wo de bana kuja bam konfo bi wo wiamu asem asante wiamu asem konfo no se friend say Naomi bacha ente free work no oba no de sunsuaso na aba no so yenti sankomo no enti eba asa no na ma test say enti won bede no na o se ode ye beko ana ye ko me mendabi enti ne benada ana ye koyi enti ye koyi no na eja omo se me foko konfo no me ba twan ye de me ba no koyi One man ne uban ko ho. Ayi ama veke no. Di ne ban ba yes ade no. Aha. Enti ekoduru ye no. Ana konfo no o ma me free suma. Ti me free suma na o se ama veke bana. Afre ye du. Na chese ese uban yare. Enti ama veke say afre de on na de yare nto uban so. Enti yanko wiamu ase. Yenti sankomo no. Enti ye koye no. Ana ai nana no se akura na nam ne so a me ba na nya amane no se woni a ye nka asem ana ye tena asia ma veke frɛ ne ba no ana ne ba ne bai tin ba ne bai na konfo ne busa no se ne ma me si enamo no so ama ode abodua de yale atu aba blantie so enti woni mu de abrantie na ye wo ba no me ba no enti okan ya na abe onu ama veke ne ba ne se asem na ne ma me ka no entokwa ni si ekra na me ba ni ho ana me ba ne nso nim asem ne ho hwe ho na ama veke ni bebu nkotodwe apa konfo ne chew se onfa nche no na no onim se ye me ba ana o ye ne sa no wane bu nkotodwe ama veke ne bu nkotodwe yo se akola no onu ni din ni amaveke no ofiri wi amo ase enti eba sa na konfo ne se wutwa ukache mi se wonimu a na ye toro maami ibo ni nkro se wo ba na dwumam na adenti na onim se ye ne ba na wo de akora na sem koto na nim wo na dwumam aden na opa wo chew no wan kan che ne se ebia wantimi anhya wo so enti anadwo bre no o frɛ me sɛ menye sei ma wo adan no wanka ame ya anadwo bre no se onye de ne ma no se wo frɛ ni nua na anadwo bre no de me ba ni di e ma ne sɛ onfa talento me ba ne so na wi enye dam Oforisuo me ne se tie ai anadwo bre no frɛ no no ai eno se onse uba no me pa twan na o chire mu chen se de be na aba na ya onse no o se ayi o ka che ne se na o mi na eka o o ka che ne se me ba na bo ne ba ma na num atutu mo je nwunu ne ho apa pai cause as won ha na ni ka asem no enti na o mi ne se na wada enti ba sa no o ko sumandem o enti yakoye no na satam komo woni medie na wo ma me ne vie o me wo ho mi kuna me ne wo akura ne wo ho ama veke wo ho ne ba no nso asem no enam ne so no nso wo ho suan enti me de yakoye no me ba ya lesan na me wi won na se wo de me ko ba bi okose no enti yakoye bi aye veke no me Oforisuo me nkan fa nto ama veke so da ma test ye me dance ni se wo jitu mo ma me nanim so enti no ama veke no wa se me ba sa de makoba ni nwia ama ni nwia no so twa ma ba me nya unto o fra me won fiska na ma yale be ka ba ne so enya sam kitu o asema kana ja se wo twa wa be ye konfo no a se ye ko ye no o chire nyoma nyina odwa nyina ba ana Oforisuo me pemba na yale hwe so it was see one year be konsuo mu akoya nyoma kora tisem de 20 million eto nyoma na matoto ne so
Dey nyoma na toy. Me just a nyoma na o ma. Ye be me hu nyoma to toy. Ah, nyoma ne de. Just say. Bo bon baako ma me. Akokɔ ayi nkosua odwan snap ana ha ba bi okeka minim omsi webu ese. Ha ba ne nyina atuaka. Abusuma kutro die tese Oforisuo mi hunu tese ba ta me ba yale enti e ka be pa na wabɔ no ho a ha wa da mi free one de e ka mi yi no ho no mi di kan yi ye friend say 60 million 1,006 enti a chire ana o ka se me ba no e be gi adura ya ti se me sendiska na mu ta ne se no se 3 million enti me ba ni dwale aduro ni efifi no mu wona ana osase na ye koyi na osese ka no me kode ka 11 million wo ana me gitu mu se wo de o ma me na miniska me ba me sendiska na ye de amano enti emu wo no na se da me share no scanning ma ti da no wo ya no wo ye adwuma enti o frame na ka sa se na ofisa se scan we na ka che kasa na se sana e ho na e kasa te na ka sa dane o frame no na conference and kasa adane yes susuma na aba na mo ana o se ma fiska no kan na mka che ne se me sere no se dum so nti me ye adwuma kura me nyeska me ya ni edum kan me ntimi nwie etimi sere no ana o se minim se bo so no ma ba be kantam na nam se minim enti emu wa na me ba ni guaduro ni so na wo dwale no ana me ba papa frame me se attack na sa baladri ana mka che mba papa se ken me nkokonfo ni wo bie mo da ene o nkume e che se me ba yale unua na adi me bone me pese me ba me boni dede nti no ba be ye ko na still me ba ne yale na sa ba de me nsi wo biem ene ska no me mfa ma no ana ama veke ne ba atafo me ba yale me nton da o ene o ba atafo be ka che mkrofo se me ba ma ni twa enti di nua ne sisa ma me twie scanners yale no be me na ka me ba ne aye veke no ama vek o free wia mo ase aye friend ama se wa ono ne be kan ana me call ma test wonam se ma test say ni na say sie say ni ne de he ene se yale no ama vek so me nsako ene me ba ne yale no onwa ni gu so a edu na ye no ehun popo ya kura me ba ne me hu ye enti me de call radio station ana ma me ne friend no bae enti ofra ama vek no bae se me wa na awre mu aba se o de ne call ene wo hu he enti o de call radio station se to de ba na china mo niska enti bia na radio station de o ma boa no na ne ba na nya yalehwe ti ma me ne friend no bae ne wo no be gi atum se ma me twa me se si ana che se wo de call Sompa TV wo de call Sompa FM e fa no duru e Asem Mpe Nipa said ye be ya ne ba no ne ho be to no enu ti na ma mi wa e ye tie or for obo heba and medical research center wo say me kan kire say wo kire oba ye adwuma sa na obo so me kan kire wo research no kwa na ye me de no research no ye me de oduso no de duru na kan o de fidie no so be kan no ba bia yade no wo ye nko ado ato adomanu ho so from my doctor no oni ne di hwani mu obo heba and medical research center and as me catch what do they heba better sabadwa so and abruni ka say odden bruni ne numbi wonye sunsun so or the preka se pada so badwa so immune booster dropper mojawi anemia dropper and obo heba and medical research center or the ababia so yade bibiri biada yenko na ontu ase emfa emayen na enwoma enkon kan 0257472506 0257472506 oboheba and medical research center azibilbo so kalu kogeka ene ne bedin komo enche kra lossing heba semen kan cho se or the losing heba me chabadwa so or the losing lock me chabadwa so the woman peters abadwa so the man
capsules or the abedwa so or for na durable bitters no edi him e wo Ghana mam hapa amanfo dodo no a and I said durable bitters no odwetwa bi yemfa bi engu blog no ho blog no ene isade no capsules no udi utwetwa bi ebebo papa or for medical catch say untimi emfa gade enyo maame yie de den sanje no udi so ye a enye yie yenko durable bitters ne nkotwetwa bi yemubo bi enyo ma bekonkan kama pa 0242133577 0242133577 the way yenko nkotwetwa bi na enyo ma enkonkan kama na yenko enko ye ne ayazemo Asem kasi o wiase e ba yo. Asem kasi ba wiase yo. Mame, ntise si ano, me no di komo yi. Die na si a kire. Nti me de Oforisuo de nti amenam ne se amavek se won na de yale ama me ba. Enti no se manfa na ankomi ninua ne ho na ama ninua na awe na ba bia ni wa amde mba ne kwa ne ho beto no amavek na ka sasam on eka enti Oforisuo me gi aduro de ye me be ya enko nam se niam de sompa de emlanti ayi ne wa nyina me radio me tia edum kan ya kra me de me phone tie ubobom mlanti ayi dia memma bi ye ma ombesu Dina chief wo tek bebire nyamemfa ne kransie ye man enti nanti ayi ni free won so metie o papa am tie ne me de bedam na ma veki yale no odi ato me ba ne so no madom me na mama yale na free me ba ne so ama se konfo ne se upon rituals a ni sika watua no otimi yi ade free ba ne so se konfo ai wasi ma fesika na ma what did they say na ye 11 million ana me twia 6 million mi ko twia sika na wo ni nyina ka me ka 11 million na eka enti da ye ko sia sof ma me ne wono ana sof ma me ne busa an se eka na aka na nam se ma me nya bie bu ntwia bi se wo sesai konfo ban sesai konfo ne de me ka che mi kunu ni se waji mi sika we nyina echa me hu yale ne biem de me nko obiem enti ansa na ve ke ne beka se kana aka no wafa me yemfa akora ne kona me si mi ni na ti biem Oforisuo de America no what has me nu ne di komo tiefo zu tiefo enti bi mi nam ka se was yakwan wasom se wo be ma me ba no ho aton fine se me nya sika ne nkwa afi mi kunu frɛ ne se yale na ba na se sia no what tua sika ne bi nemom esunsanso se oba no beto no nya yare sa da bi emu mi na o ka kire no se o ka kire o se mi kunu na ka kire ne se yale na ba ana o ka kire mi kunu se enam sika na mi ntwa nti suma ni nsom Oforisuo de America what ya be no le to ban so chale ya from ya le tambe anaju the kin batam anaju the suom bia be form ho tu mu ho na ya de na eba oba na di mfie sai 24 years onyana last month July abana dwomo hu pen eba wo yesai eba wada tese osole nice what siem no ekukuru na hwo kum Oforisuo bi se unwa kafra producer yenhwe na ye ne Vic ni nkomo anti Vic one de yade ne to ba ne so one frɛ ni nwia no entie musa konfo no se so bi si ya adwuma manu a tie benti ehwehwemu be na waye emfonso be na akoda ne ye tie enobi ye ya wo de yade no eto no so ye ne Vic ni nkomo adenti akolande no waye no yeni ni ko ofre no okay okay hello yeni Vic ni nkomo odwane yeni Vic emensu
was so ma you ayaresa honhom ye de be ma akoda no wo se konfo no wo fan we are more ye friend say Naomi konfo Naomi cheche we are more ba bi akoye no na na mo ne hefa se me kwan no you do we are more station e kwan na wo de ko be pa ase no ko fi ase kwan no okay the number you are trying to reach is on another call. Please stay. Okay. Okuku fiase kwan so. Your friend say Naomi. Ya Asem Yen friend no. One no. The any friend Vicky no. E number lab ya. Ye hwe ekwan yo fa so de yade no. Ekoma ni nwia no. Ehwehwemu ben wo ye. Ye musa no. Etete. Number be ya. Okay. Hello. Sorry, the person you called cannot answer at the moment. Please try again later. Sorry, the person... Go see on ye bidding commo. Or see on ye bidding commo. Tia. Nothing for pushing mamma. The number you are trying to reach is on another call. Please stay on the line or call later. The number you are trying to reach is on another call. Please stay on the line or call later. Now the common it is all we are confronted to know. I did be a Biano, a Yabufobiano, who may say Adiana. Asem Mpe we as you. Until the Asem Biano, this was a idea. I Asem Cassiopa. Yako computer soldier DMS is here. The woman answer. So, producer, a friend and China no Asem Tiamon because no comforting now. Yana me who 7 didn't come say. It is a cocoban say, my friend on Fadia, producer in Juma. Na ye ne ma me no kasa no ye ntwimbi ya twimbi so me ya na me pren say me frew fama mintie kwago to the major na say na me tutu na num ma me ne ba ha no okay oba ha numre na oba ye no na nko pese Asem no mpanifo bi abem na mpanifo ne info I don't know no obi ba yare anadwo omo ne wa panine wan ya to mo ba no mo na mienu oba okay sa ma no say friend say kwa ma test no atrebu na omba to me na me busha omo kwan so na omo nsem nyina na say omo asem bi aba ama ya friend no ne mo no minim de nti ya friend ya on ne phone no onfa because obaji to mu say ono kran bebia wo konso oba ntem obeba no no wa edan abehia wa anu wa yina no yenso ya ka chen say ya dwumadie ni sa nete because I'm very ya ochan no bi ko jamba bia ka so nko wa no asem ene ye tie ne amo abetra ti se ono mum eba ha ye penisa na bibi nti na so ntimi ma ye be frɛ no na wa kyerem na mum se wo se wo be yi asem no ha de nyon na ye complainant no ye ntie nanum asem asem ba nipa ono nko abetima beka se masem no mempese meka na asem be yi no eye complainant without complainant ne ntimi ntie enya wa case person so because constitution ma kwan say obi abibi hawa ukoche because we so ye sunsu masem eti say ye jaw ma ukọ na se asem no ye ko na se ekotrega o changu maami ya odina semba ya beka se me ba Sompa kro ma moame because ya re no so sunsu ma de eti say ha na yete no ye tra for se maami open ba na ya resa ene kwan a maami ne okay kwaku tue kwaku hold your fire maame no bae no ochire mu kakra maame no bae no ochire mu kakra yinti ketua bi yinti ne wiaze nyina ante maame ne nka unti fa yare nto bi baso sa yinti maame na some no a see e pa se be for esi mata ana 2 years na to and I'm a last one so na dan for ne ba no
It is another, maybe I have a woman. No, don't put you, so don't put you. Be a nice man, the one that has a shadow. A shadow, and a idea to me. I would be a little too much. I tell you, to me, be an idea. And they would be a family, shine, and I'm sad of your way. And what will you be able to marry a comfort? And I can yell, yes, and I'm sad. Was a long dog. And our family did not have on the shop was said. Me not have for any care. I say we just set to run a water. We take a long dog, no, my friends, a man. I didn't say that you do I. Why is Anna Celondo? You know, smile on the shop. Namsana be a better capital. There are no so many when I'm going to run up a year. Who actually very good. Not Larry, so much is they are on some stuff. Namsalondo. What's the same? I have to say, yes, I'm telling you, him. But you are there. I'm still a myself. No, sir, me man, this. Did you give a hospital? Not no quarter for you. For born, or man is singing, which I would be, and now here is Tihana, dear Papoon. And she get there, and you never got any true. Until I come by 1 week, now boys, my word in Swabba. So, before I I'm sorry, I am one day. Because I deal with my way. And I'm watching so. What I would do is have a camera. Send it on going to that baby. Man, for now, police station, army, and chin, to win some action. What I do is have a camera. You couldn't show better. Can't say my voice. She's silent, but boys. And I'm saying, my cattle to die to go. Me, the fire on one woman. It's one who said, a guess 2 years in my family, but not a year. She and him out with it. To say now, they tell me, but my man, where a tall. If you know what you did 2 years before, or 2 part of a car, next night, there's a song of synergy. Let 2 years. Today, 5 months. Rowana, a friend said, or did you Bible? Oh, yeah, a seminar map on the belly, my same man. Men of my Yama. Then Toya Yama, but I never tell Mamma and Banana to grab a post. Was one of Sister not many fine bow. As many seers make a noble. I'm Sabina. Casacasa BS and Calondo. A plant nanajit. Nas, oh. And I'm fine, and I'm running and I'm missing you and fine for Bama. What I have a woman here. Some idea saying that you are so my machine won't fail. I find an hour. A woman here. Not walking away and I see Sally in traffic on some. Didn't take it. Asem Mpe that will be action. Or what I say. I've been at a sign. Didn't say, me miss my toy as yellow. I'm saying, I say, I'm a kind. Say, and I'm a kind. Meaning, a sooner be doing it in minimum. It's me walk. Did the Papa was so feel to me the map for hope. Yakushi. Say, me, Namastewa. And my young boy, I can share with no man. If you will be seen there, we'll see. And today, 3 months. Oh, man. The family somebody said, oh, boy, or buying the money by the way. By Cecil. That
be a catching. I'm so dear to know what dear to be. I was sweated away and how hospital. And then go back to a different upon it. Then the mouth wild. Okay. Na sesiano Vic ni atina num kasa no. Vic no. Woro na free ni nua konfo no se onse akoda no. Vic no. Ene obafia na num kasa. Ene atwin bia ya bono. Ma me sesiano Vic no sesiano oyi ni ho ano se bia nyo na ya akoda no sa. Ogo ye no mo dance ni ne hwan me dance ni ne ma test ene akora ne papa me ne ko ye no ma atwere bo ana mo test no ye hwan ya ma test atwere bo ma me sofo ma me no ana onu ani nua no so ma me ne ma me mo fresh of ma me onu ani nua konfo no so ye dance ni me ba papi to bo ase mo fresh of ma me ne ma me mo first of my no say ya but mama from mama papa ne bo yafu ne bana omode say ya to ne bana so papa mama no ne wo akoda no ne mom papa no so e bane akoda no papa ne ya bufu katache bibia boko de Tiana ma buafu o yene kasa o so tiechero se oba na se anyo no de yale ma nu because ni nua no kra e konfo no agitum ena wia kra ni nua no frɛ me ama me ka kyerɛ ne se ni ne de he ka kyerɛ se ya de ye pe ba ya lesa ni ya ba no ho no ya hunu hwe ya konfo no ni nua no ye konfo no e wo wia mo ase no ni mo se konfo ndi ni sai Naomi o frɛ me mam ka yen say e na baso ye pe ya ba ya lesa ye nyama nso nti ne e ba ogi tum so na say akoda no ni nua na nim no ni nua no ma ne bunkotodwe wa enum e ma de na no twitwiri fam aya Victoria no say nyo no de ma no e den no de ne e ko ni nua no ho enyo no de yale ne ma akola no a e den no de ye ko ni nua no ho tie say conference won timi say oba ne yare de tie ne say ne so o so ska oje no ya hwe mo antimi sisi because ono na ese kasa gu microphone saka ni nyina so ono na ese boss aka no because ono na sakura akura no nya ne hwe se sika se na ese mo de kono so ya de ese ya tua bibia aka 5 million only 5 million enti ya nya dia ya nya 5 million ni dia ni nua no e ko ka kire obi se ya mfa 5 million na ma yale no en konfira akura no so na me pressure me tibe bia se Victoria no na demoko se won se oba no tie mi wana demoko wiamo se wo ni nua veke no na de yakọ ya de ko mi ala mi tia ne ka sika bibia mi ano me pa cho de tia ne se ya de ko to sofu maame na nim no enough sofu maame ne friend no o friend no obae ena sofu maame no busan se o ha ena ababa wa ni abranti abaha se was wo de yale ato ne baso ena maame ne busa no ye wo busa no odina se enyo kwa enti maame ne kan se Vic kan kure ni empe no puma bisibre ena wo jitu mu se eyampa se wa ye bibisa na me ba boy eni ne ono ne ba di agro na me ba akoka ne ho asema ma ya bo ne ba enti wo te ye no se ya bo ne ba prepare no ana na jo midnight be 12 o'clock ana wo frɛ oni akomfo no e ka kyerɛ ne sɛ onye sei on se akora no life onye sei na o ka kyerɛ ne nua akora no akodi konkonsam ya bo ne ba no on fa twale to no so na kyerɛ on sa ama ne modam oba no oba na asɛm o ka kyerɛ ne nua akomfo no sɛ on fa nyɛ akora no akodi no konkonsa no e kyerɛ ana wo gitu ntima so fama ka no se ese anti de wa ye producer ye frɛ conform ya ba ne dai one time ye frɛ conform ya ba ne dai ana wo se en etese ye call wo nua no konfo no ho eti mami busa o se ye call ye no konfo na gya tum wogitum Victoria no so gya tum enti ayare sane wei ye hu ayare sano enti na bia beda mo frɛ konfo ba ne mame ye dia drone kan no e ba to aso saa mo frɛ konfo ba no enti yare ne ba tamba yi e ba midnight anadwo bia 1:30
2 o'clock, oh. 2:30. Oh. Me now, me now. Enti e koban se okodia gro ne mfefo ho a. Se ne oyamba shi wo. Yes. Emawia. Da bi amadunko. Ana dwo na yade ne ba. Ana chese just o yire no. Yire no. Mo fre konfo ba na mame. So waji sika dia. Kwa kuyi. Waji sika dia isa yare saba. Mame mo wangu konfo no so. Ento mu twemi ento ma yare sama. Enti yak fosi kan komanansa. Fre konfo ba na mame. Oh we amoase madam fu bi wo ho. Kwa kuyi. We amoase madam fu bi woni ti se tie ni. Ti se tie ni o fi kromo a obe itikete sei. We amoase. Obete ya fa konfo ba no waba wasa akọ me pese me ne konfo ba no di nkomo ma mie wadawro ma ye musa na nanom yade ne dane so enti sika no aka 5 million dia wo de emfa ma no yi yade no tete producer from konfo ba no okay yakọ ya ansa ne be hu konfo ba no yakọ ne azibigbo sonkalu kaguka togbe ahaban keke yene ne kodi nkomo emra sesia ane na musini wa mura samwade untu esika ho na emi nya ya resa kwagu ya nyenye wonza yenye wonza yene azibirbo sonkalu kaguka togbe ahaban keke yene ko ye ko wi amoase o tententuma bometa ba mu me wi amoase ne hona memedu kwa ku bibia boko de bibia boko Oforisuo bema togbe haba keke ho ye asoye boko togbe se me fa ne bebo ho ban eno ya asem tete ma obibia yo na enumere so bibia na minim se nipa bebre expect se togbe ba be kasa na odi djuma ye di ka se togbe se wa hu ni hanom a na che se wodjuma odi intino djuma de ne so do so sana sabe sunfu do so ayi ni nyina nti obekasa wo ha na se mu anwone a no odi dwuma ewo efie ana se oye ne no ma de di kan no ye be sey tifo se mo obi anche wiase nka se bibi ni wiase no ho asem ne ne ye huhui a ye tetete bi enu nti de bia ye ka che o se nipa da sane bi ati wiase no se uni yesu na uni bambo bia na wonnam wiase te se atentenho ya kan say ya ene obi de sa program yi ebe ya mfaton ama ono ankasa ho se edumre bi ese sori ne bo ma ho ban edumre bi wa ankasa sori ne bo ho ban sente sa de bia nipa benya ho kwan adenti nipa da se ne ya bo ba wiase na sabi nyankopon de obi a kra hye ne nsem na enso ba saase so a wa onwonko nipa timi sesa ho hyebre ye musa ye ho sa eno na nyankopon so afa so ama nkrofo bi a sabi wo no wo wiase a omuhum sunsumu noma ye obi wo ho ani sunsuma de wo de se nipa te se de ye hu se te sampa ani e obi wo ho nso no nso ni sunsum no wo de bonipa ho ban ana nani no wo de bonipa ho ban obi ani wo hwe obetima ka che se sa no ma bebe ye nyina duri onnim se bibi ni wiase menyini se obi a betima trasa ka se bibi ni wiase eye first na wonnim se bibi ni wiase nei de bibi wo wiase because when the FM stations no adorson and no maybe wo first na wunnim no enne FM station adorson nti wo de wunnim kura no sabi wutie bi wo kenkan graphic enne first no na wo bi ntimi nkan graphic na se wo mo na mo hu anwasam e wo bookum na obi ntimi nkan kwende de nyame adom enne FM stations adorson nti wo awoto a wutie wo hweye no wunnim se sunsumu no enne maybe wo wiase e betima ko atia enu nti na togo aba keke or the number 2 job more than the fact na kon ho anadwi na untimi kwa me se kwa no pa e the number 2 job more than the fre ni wiase no enna ho kwa te se de nipa bi hu no udidi no wanom no wasori na wo trouser to no do ba twi pimpini zuzu atwe na de wonom ne drink no de wonom ne nsan nom na wo ginani de ofa mefa masa wunim de da wanimu a enka bia ka na manansa guti e wiase nipa nye wan kasa wunwane ne koba anasa oni ne tifie ba akom no masa enne wa wuni mpefe se de woni ne ko ne ba no na edai eyi wadua no so namwe
de du me bi ne e kan se ya bo modern ne bo ho ban ene nipa bebre gu asori dem nenso enoma bi omo ye bi amfata eno sa na bronsam ka se wo nya wa ukura de omo anyi chan de wo fa nyame eno ti na Togo Aboagye kase ono wodi nyame di nenso ya ba na ba wiase asabe nyame abie nani a sebe ohu ade ne de wode bebo nipa ho ban oho ye nyi sika se sebe mpreduasa sika duro fa sika baji sika wo moda ho fa sika bi ama etide bia ye kasa asem wo che se betena papa no timi kasa no de se bod buche ya no wosu bomodi ne tuen ne Togo Aboagye ke ho obi bebu sase na papa ikura ye kana semi ehye fa no wode bia de na kira kwa tudwa owo bomfa ne o mahodo bebre ya nkyere mu a wanhwe a obefa ka akoba bia akotwa kwansi hu no bomfa ufa sabe ukwa afigyase kwantempo no so ye okro bi wo ufiri acha okrom na akọ asotwe ufiri asotwe na akọ bomfa udu hono ma de number na ibetudwa ye de tudwa bomode na frɛ udu Togo Aboagye ka na udu hono ma ufra obema na kora befo abafie spirit bi e hawo obi so daye ne ye fa no obi so daye na sabe ne nan owaka no obo piti so yampa na aboa ne nsimbobo na aka se ye kwa Togo Aboagye kese wo ma sabe akon asi no nya fe na wokototuo wo si de bia no nde wapomani tuo da ho enu nti entra o man kase akon ba nsa no watotuo da bi e de obekọ wose wo konfanti Newton wa adaka na esi wo no eye nipa na yeye na enkantra won kase nya hwe ne e de wokoto adaka na se nipa pempem e de wakwasa ma do akwakoso abra onye obi abone first Asem Mpe Nipa yesi obi be ye wa ofie nipa nkan ho a oboa enne obi etawa otimi edan ekum o wiase entra hokwa enya bosomsam enya wadwe se de ye kan me fa mitiri nkwahye obi ase ena me fa mitiri nkwahye bosom bi ase da bi eya kyede Togo Aboagye kene de ne ya kyede wo de kon ho eya kyede se wo agudie bi hyefia na se nwuram se agudie ne abeso da ye wo na na bi abeso da se sika eni fie ohia ofie na emom tete no no me de no ma bi siesie kyese god na nya de ye de eni hu ni sa akwa tini wo no ma bi ho a ne nananom de sie na enso ewu a wo bewu a yankrenti no wo be hana nanano wawu na fie no god no ade akwahye baabi ne ehia abafie enu nti se nananom kwa ye sintifu ni wa apedwafo nananom kwa wo be wan se da ye so mu da ye ye adwuma obi na obetima ga da nya anya adwuma na nananom abeso da se god bi sha ampa wo be ko no ana wo benya obi a onim fom te se Togo Aboagye keke no na god show Togo se on de wo ba obeka cho se ko bebia god susu se wo so da se hye no ko se ho anwea na fabra na bo wa busua pani din na on fa nhwe mu hwe se god no obenwa ka kire wo pe na apede ya de number ni betudwa Togo Aboagye keke mesi wo to ajigbulgu o ton wa yento wa bra boy ye basa promise and fail and trauma nipa bi nye entintan so kyekere entintan no so kura ni o ma hodo mienu ba ko hon ma wo kwa ende hu sha nanse na ato ebi o so etim begu anim se tew enye kwa ye mfra wo yo ba ho ofe enye kwa oba besia bibia wo ho bia ba ma hu a akono bia wo bi nenso to kwesi ye moye ho ban eti bon ho ban se se de bia ye ka no ya betre ha boda wura bo ba se bon ho ban hwe ma me die ye wo ke se tisa enka wenka masada fa number no tudwa me nkofo so ayazegblu fa number no Togo Aboagye Beni fa number no tudwa sanete wabo abempemo Togo abo abempemo bebre wo gusu 0244 48 47 0244 48 47 and now 0244 50 66 20 0244 50 66 20 and now say 0244 50 60 32 0244 50 66 32 aye bomfa so afigase kwantempo no so ofo na sa number yi nyina ye de atodwa yi ni nyina wo fra obefa ni nyina so ye WhatsApp wo de wo se wonsa bonkum bebia wo no fi se wo pesa wo ye voice bre na fa wonsa bonkum ne twa na fa WhatsApp no wo de WhatsApp ni se ya
wɔse bɔ maame no papa di togbe ne kaye ne fa wo sapo no wo de wo sapo na wansɛm a wopɛ so ma na kagu ase wɔse entro fire recording ne fa bre no Oforisuo ye pɛ se ka nyina ne sɛ ebra ntokwasi no nye saa tam ne yetotu togo ne kaye wɔse be fa na damfo bomoni tu anamɔ ne Togo Aboagye ka ne wiase ni pani kwase ɔtena wo kwa woton ayento ade ye odi ayeje wo ye wo hene Togo say left to right eno ma firi wonsa ade ye odi aye wo anim say ye wodi a ye gye akoma wo bi wo kɔka so esi ekun wo nsɛm wo court ade bia wo pɛ wo ye bia na ntimi nko ye bia no me say number yi bomode ne fa Togo Aboagye ne kɔ no ukono asitoge maba mete wonka wo Sompa TV Sompa FM enu nti maba mabrabo nyame Asem Mpe Nipa na me se ukotogo Aboagye na so ya ena hu se yes bibi wo akona se wo da oh bebre bibi last week kwa me ko honom bibi wo baabi Oforisuo makacha o se ye mecha fidie Sompa ye honto ma se bibi ayi obi na ensu edumwe bi a seven preduasa de obi nim na obi nim anye de obi wo me kanfo ma obi bia se wote ho no ma Oforisuo wo a nyamsom ehihim wanso a wonso mbosi de pese kacho ne se me si Togo Aboagye ka nya bosom o wo ko ho a nka se ye bosom anya bosom enti de pese kacho obi bia se bomode ko Togo Aboagye na kokwaje onhwehwe no eda se fa number no twudwa back me ko Togo Aboagye azigbilibo Sonkalu Kagoka from Benin no say sunsun masem bia no Togo Aboagye yen ko afijasa kwantempon no so uduru wa usu besi bomfa hospital junction kwa kunya wa wa ofre ya na kwa number ni biem the number ni biem 0244 48 47 47 0244 48 47 and now says 0244 50 66 0244 50 and now says 0244 50 62 we Togo Aboagye azigblibo Sonkalu Kagoka Nimba enti bibi ajo atichima no jese wa bibi atichima no jese Togo Aboagye yey asemwasi montreme me basisi ya konfo ni gina homa no so konfo chief road up konfo no wasi nsuma na kasa na konfo ma mememo akwaba hello Mame empomte sai sesi amene na akonfo na ekasa anasem ni nsuma na ekasa yi Mame anwumre de me bo prumu akafra me bia na ko ada me ha wo adwene nenso so no wo se yehu anwuwa bi nkyiremu ye mame bi ka kire ye se mame Victoria ye wunua Victoria na ode no hello Victoria odiano no Onyano no Sesia ya samu ababeto ya pronso Sompa TV Sompa FM ne se Onyano edi adwuma brew sanse oye konfo ba hello 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 Mame comfort men can hello hello Papa me too Mame kafra me too nka ana me say wada na me say bobo wonu ko na ya demo ba Mame Victoria ya odai me too nka ya Victoria ya odai hello me too Mame wadawro ma udwumadi a wodie ne sai me pato ya waya me ya konfo ya me yire no metene so ya fe metene ya pia me waya na amose wa ne oba no wa mo baaye no ya Bugiso mama na mande to mu say oba no ko baabi wo say amose wa
ana ye ne ba no no to ya de do ma no ya aboni dia si won to ya de enfa ma no ya nto mo ba ye ti abro bi ye na me ti ankura no wai anwa se wa ba na mabi na me ti sa akura ne ba ya enti akura ne ba ye no na mbusa na sam ana mo ta wa to obi bo ne ba ti wo to asesere wo ne ya enti abro mo bo ne ba no ana o ka se de wa bo me ba ya ni kuro mu nsuo entunan entota ya de ma akura ne ya enti akura ne ba bi ta na akura nso ndi wan kabi maame ne ban so anka ka asem ni bia na busa maame ne se na wo wana ka se wo ba no na agbo wudua ya anu si ni bifo ba na ana ka tire no se maame no ama se wane na eye ne ba no wana agbo ne ba ni bia ana wo busa ne se wo boni di tire o anu se wo boni di tire o ti bifo be ma ne se o ma pa ma se wa se ne be bo ko ya de no on fa ne nko no mo nko da no ya na me se mate ya enti akwa ne ba na me ka te ne wo kunu no wo bi na me ka te wo kunu ni se asamu na akora no ya wa frese tiga ana ta ne se ni na wo fo bi ko fire bi ya na bra na dan fu ne so yi tika ya wo ka ya wo si de mo ti ni yi tika no ya ti na dan fu ne ya no ana na dan fu ni pie no baba mo no ana akwa ni twa hwe ye na ni tutu no ni woda ayale sabra ana mbusa mamle sa do ba ne kan wuni anu wo se ha sabra ne do mo fire no ana me ka so mo se ne di ni se asem ne ba ne mam akwa ni wobi kom na ni se woni wobi ya enti asem ne firi ho ya enti mi yen pa kwa ya ya be fa so a ya be sa kwa ne ya de ana papa ne ka se de be ye bia no men tire ne kwai no mo po mo ba no awoto ya enti men tire kwa ya akwa be fa so no boto no na omo ba ya kura no makasa mo mani ade ya okay ana me ka se omo fa kokko ba ko ani nsa ani na mo konsuo no ani sika obebumudu ana mo se sika kuto mo enso to be nya obebumudu na mo se na mo nya fa konsuo no akofo na wo mi ka mi tie me ma akofo na wo mi ya do akodaro na o se no ene yare to no so akwa ni mi de ya de ya omo de ne ba ya mami na wo mami na wo mami no konfo bai konfo boni ba na boni dia konfo bai mi ma kwa ya de ya wo konfo bai papa mami e akoda no wona de yade to no so mi ni ma kwa na mabusum me mesumasuo dadi mami mami na wo mi tani dia no e na anya ne ba ne dia wo de mi ni problem na me de me ko ya de mami na wo mi oba pa utie me mi tio ye ne na ne mu ni problem na nwumire na mo ti ba do mo sika na me de be sta na me de ye me pese buza o se na nsuo mo na mo tia mo onwia no ka kire wo no ona de yade to akoda ne so mi ba ta mi ni ya de awon hwe mba ka ni sai na ede na omoba wo a omubu nkotodwe onwia ne na no twitwi fom o se ya do mi ya de ede na onwia ne baaye obu nkotodwe na ode na no twitwi fom mi ya ni bu nkotodwe na ni twitwi fom mani musa wasem ma me ne bebusu wasem ne wo yia no ama me tetetea na o metie sabra no na mo bosu na wo tobo papa Satam na one obosum na na kasa nsuma na kasa papa ya presuma me pasa me nsuma di komo ami me pasa me nsuma di komo ma me nsuma ni komo obua ni ya fo ma me na o meti papa no busu asem omo na ba ho me ba cho ye ba ho no ye call ensuo no so a wo bompa ye no wa mu awunu ane fo se wa ye bone na wo kura wo sa ma ni tua sika o ma ni tua sika wo jeni tindodua wo jeni dodua e ma ni ka so on fa na nu o mu nkotoju no on fa na nu twitwi fam na enya on na ye ya e den na wo ka se wo bu ane fo e ma ni echi ni dodua e ma ni bu nkotoju na nu twitwi fam
anya nuane unuane na yes ade no wo de obi nka so wo de obi nka so no aye bibi o wo nuane na ye ne e ka asem no unuane ne e ka ma mi utie o ye no won sane akura ma no ho nto utie oko Mitie. Mami Naomi. Papa, so do personal. It can be personal na dem. Personal mame. Ye nyina ye pe ayi o. Ka ta che to boss. Me pese nisu ma di komo. Me pese nisu ma di komo. Fresu ma no. Na se bia na ye wo. En ta to ba, servus me. Mami fresu ma no me ni pese. Chima ko. Me ba papa mi tie o se. Papa, ye me ba to wo tie me. Me tie o. Mi to kwa ku se. Anano kwa salabutu me na afra na mi kan ta afra na wo se. O da fra boso no mame. Mbate na so katuni afra botu na. Me fresu ma no. Me ofo so ba ma pese. Katuni afra botu na. Ya ka te no. Fra me se nisu ma di komo. Ene me bo wapa. Ma me nisu ma ni komo. Enyo bi na ye bibiri. Se wo se wo na wo komasuo dia, ye ni asuo be din komo ne. If Yankopon na wona na boy yen. Kwaku na na menya adwene. Wo ni suma be din komo usuro. Bra so sia. Kwaku usuro suman. Na suma me che menya. Usuro. Se ma usuro wanyinya wanim. Me so usuro ade za ho. Usuro. Me kwaku tia za mo. Ofalumba oni suma be din komo. Asino no ba anka mbucha no. Na me ni die hunu ho de me pe. Usuro. Isi me wo fa asino na me re zuru mo. Ah okay. Aseme na ofusu. Aye. Mami sofo musumba yo mo ko. Me ne so oni suma be din komo interview na. Oba me be opa ja na me ni komo. Na da na ofusu na na esi fie nyina. Akonfo na abosumo ho. Se me hu sen wanyinya na nim. Se me kwai se me ni suma be din komo so wanyinya wani. Oni suma be din komo. Me no one ten say. Well, chief producer after suma mo na sama be interview no. Waba. Suma ba. Ah, ye ni suma be din komo. Kwa ni suma din komo. Usuma. Nana wada roma. Me pepo wani mfa de bibia bokọ de. Papa. Yey. Madam. Mama me say woni me. Mr. Papa me say woni me. Kofo ba na wo me ni ana se nsuma na me ndi komo yi. Kofo ba na wo me ni. Me ya mamle. Ti wa boni dia na nya na dia. Anya me na ya say ya. O boni dia na nya dia. So afani ni se Papa mi ta ba na wa so mo dia. Dia ni na nya no. Ah, that is Omedia makura no. Dabi mami Konfo bai jane. Konfo bai. Ma papa. Sesi ano. Konfo bai. Utie me. Me tie. Sesi a sika se no de ba obeyi ade na fi akoda no so. Me pa so. Sika me de ba ya. Busu me charge 10 million so de be na akoda no. Ana mo chia 5 million. Ana papa ko ti adwo wa kwa ayi adura na ko di adwo no ana wasi ni ka kan la yi no ana na kwa ne ba ni adwo no mo boko wa ko ba 3 million ana do ja adwo no wa tie ye tese sika me pese Konfo bai 8 million so when me tell me this no afana ko mi san wa samo dia wanda ka tan ba no wa samo dia ana ka samo we no mi ni wo mu sika ana musika meje menanu omudia mutaka menanu omudia enye duabo asem ye kan ti atam akwana kami sanwa abanwa asem dia ene dia nanya no busa asem maami ze o training asem no obe ni duabo busa no ze die na dia mo de call ayi Victoria de call yenti o gina so nana ai Konfo Naomi ya ba ho no wa me aso ante se na adenti na me ben ni masam hohwe na veke de me ben di na ma wo nana kanukura pa kanukura
oko konfoba ni nuano frɛ no anadwo ene ode ne bandi ma no na de be pa hwehwemu be no ye ya ode seye Oforisuo Mestre Osei busa ma veke se frɛ ma me yo bu ne ba no producer frɛ kofo ma me me ba na bu ne ba no uni mebe kan wa ko ma to bu ne ba no ya ne dai me kra no me asem no wiase tie me wiase tie yan kan kire maame na wo mi se die na si die na aba what am I say friend mam yan ko na yan ko pe burukutu ni binom burukutu no eyensa burukutu no eyensa na akakaduro ma yemu ma se tenkom burukutu no akakaduro yemu ma se tenkom orofo burukutu no eye memansa ma so tumi twabe aponto na badi tuo ni nyina da yemfa burukutu emfa nkonko ye ebebo ye pa metaka kire metiefo nyina se o ma mi wantu no gare anase nsuo emfa nko ye eyensa kuru ya burukutu betumi ayama aponto na badi tuo ni nyina yenko ne nkope burukutu ni bi se unimfie du nwotwe emfa asem ko burukutu so oba penfo emfa asem ko burukutu so Food and Drug Authority or the nasem or the stamp so dimayam or the so se enkope burukutu enom orofo opebi ato na what the agu pabum or supportum na what some for 0244 620 0244 620 294 burukutu and I make am for nam dia mo bia no a club bia a club bia a club and untino and for some enquiry na bia na na den na bebe club bia and I make am for nam dia mo yo last size or and you mini adantemu club here and I make come for Namadia Mom. Or for a portrait that Badintonina a club here and I make come for Namadia Mom, Bapping from Conco Conumbi. I only if you do what you have for some uncle so. May more fast here this year when you see me club here or Numbi cry. I don't see young Conco club here Nubi, never boy pa as club here no. I'm for this year no and yes and Ketuo. Ama for kom krumu klobie enom enya asem ketua kra ya asemu klobie ye fan sovo na nyoma konkan pam ye frɛ konfo bana omfa bi Panama best way ye frɛ konfo bana omfa bi ma mentimo kɔ ho e ma veki gitum konfo bana gitum so o na ato sɛ ya makola no me ba twa Oforisuo konfo bana gitum o gitum na de na sesi a wo sɛ adwane ni nuano ntu obeka bi yaman so mi tie mo pa mesra mo mo ame yan kan kire wi amoze fo nyina se yan kan kire wi amoze fo nyina se konfo ban onyi yadege no ono na yeye se bibia techema wakola ne ho a ono na onyi mfiri ne so titi maka kire wi asema nyina se me ye tuntuntu ye frem bafo Oforisuo Aboagye bo me taba mu amenam soro me sign enam fom we a small problem me wiere ma to mensa afre na fidie we so so o ma me de meko suma nkwa fie anetia so o ma me de meko suma nkwa fie yenko computer so dwedie emra sesia 21st clinic a sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa na sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gi 21st clinic nkoa wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afei na bebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otua didi musa no. Oh,
Express Group Adarumenti, according to IF4, Opesa to Kwan Kosiandia, Express Group do be call mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour and as a visit in Swa. Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. More person to Kwan Koye Jumansu, obey me do wako Dubai, Qatar, and as South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should mention a Kwan Kumasi as a labor runabout where Accra and so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo Ahmad for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da do yenyimuno. Yanyemedru yesuedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yes dazidur in the kekedru neza she. Intisue hun and the nyimizia na nano what is she doing son. Ono na yeza ye burukutu ginger factory foforo no. Sesia burukutu ginger obo godu nyina na mabe from free in a computer sim. Why a burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene wo chrome edu drinking bar wa. Bisema wo mo burukutu ginger 750 ml kor. Awu no no wanchenfa. Oye burukutu ginger cheers. Into wo so na we from the bottle. Ana yi sashe kor na fa posoto ano. Burukutu ginger in a free hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger, very mensio. Nom no nyansem, enton ma obi a wonya mfi dunwotwe ana oba wa fafro. Saa adwade nkratoi, FD ahwem agye atum se eye. Omani ya woman. Omani ya memana. Piafo yi afuye na saduru hobi mu enti wo dwedwe fertilizer afiwe ubeyusu ana esanse afra se fertilizer wo toye amwa wo no na ma wadwuma no anyina eto ape onobaye no antumi anyini na nsodoso ema woboka ene atumda fertilizer papa abadwa so de eno ane OCP fertilizer egumu ahodo akuafo a modo enobaye ebitise atoko ajuo emo ene atosode ahodo no omo enkoje OCP MPK 15 ana OCP MPK 10 akuafo a omoso edo legumes ebiti say soya beans peanuts and beans omoso enkoje OCP fertilizer a eye TSP OCP fertilizer ebusu wo baabia ye ton kuayo nyoma e wo man Ghana mu ha enoti atufo enfre 0555 909 437 ana 0555 909 433 OCP fertilizer papa OCP yekina homa Ghana and Africa kuayo okay we Asem Mpe Nipa Nipa ne pen ho asem Nipa ne kwotwe windi etemma no enko kwara ne koyo die na akosie ena nwumire ne maame ne papa na enya fisompa so mpa yare sama akoda no nti konfoba no nyone de yade nto no so anye Victoria ena frɛ ne nwa ba no anadwo da suom se won se akoda no ya asem foforo omna samo Oforisuo ya nche yatifo ni ahwefo a omutie me gidi se omo omutifie no omo boti de bia me kan de fidi se ne yete ano yenim yansa nche omo omutie no omo hwe kwanya bi ne yanya asem obi a wana dwen a opese okyere na me madwen na pese mche Oforisuo adu time ahụ ya nhwe no ma bi wo Asante Memu a nipa bi abetran kwantia sebe mpeda asa adane omo sebe abotokura ama sebe bode betin fitofo ma no wate no ma do sa de bia ya wi nam ya hwe no ma bia ekoso utie nkomo ya ebe ya maame abetra sha boninkro maame a ya kana sema no susu se okoye sa no waba maame ne ba na me hwe no ma bia na ne ho popa se wate se case ya frɛ ne ya etu ono no mom ebe yi asem no se mpanifo be se ana me ka chen se no na e component se component me yi asem wa case person obeden omie no mbae no mo do manu hantweko ade na maame na ye no se asem bi ni hu adanse yitimi twa asem bi de ya adanse na me ade amadi hu ya kakra ye konfoba no mo mehwe no ma bi e wade bua ya mwasi o ade bi wanya me na maye
aname na me but ye je ho credit se me na maye ebi na asi mami so an ho ko se ne ba 7 preduasa mami ba agege atakuraje mu am ya bo ne ba ti se sa na tie de a e na obese no se wo ko ba bi o so wan ko ba bi o ko fo ba wanim ne ba ye wo bosom ne ka sen o kire mu se enya me na maye na emom no ana mami ate se sa ne bosom na ye mami a ye kana semi ni nwia ne sa bosom ni woni na aye ana se mu ko ho no bosom ne ba na wo ka se enya me bosom na aye na emom no bosom bi ntini ye je ho no ma ne de aye ene wa je ho no ma ne bi wo je ye ne kosi sen sim wo se 5 na aka eti de aka no ye pa che se wo tie ni a 5 na meka ho de akra no wonya na ye sa bla nya wo bosom na ye ye ise de ba 5 ne mana na ye no ka se o se frɛ bosom ma na ba ye se ate afo wie ya fe de o ba o se ne de bosom frɛ na o ma ne ne o be kan sa ye den adu time bi wa ye be se nananom ade e frɛ ne hwɛ e fom ya de enye eye no guase ya de ye se e ba anadwo wo bon se e ko na na enyini afre bedu be na ba wia ye beta be tuma che ho de ye na ma wiase ye ya manfo yi ene de nipa bi ye yin se ne ne se e be di a kyentinka eti akoda nkura mienu akokon tokwa wono nka ho esi de na maami ba ne konya ho amane se be mpredwasa na ye beta ne ye kasa asem ye ne agyan sa wete sa ase wo ka se nya wo enso so wo ne wa charge ade nya wo ne wa charge na ne mo bu nkotodwe do ma no twitwi fom ye den na ye punishment an se e di adinti na odi na no twitwi fom eto me bia nya wo na wo ya ade na enkwaje credit ma ho se ye be ka na fidie su ese wo de ye se wa ben wa maame de otimi to ya de ma obi o enya no ti na mranta yin ka se bo so bufu na ko ka se be di asem wo ka so ye sa no maame nti won tra wodin e na ode ba fidi ka se su wudin na pie no da ba ye na asem o ye nwie ni ha ko fa ba na omi ye nwie ni ha eti me de sabe do ode ne kama ni na do dompe se nya wo a waje ho no ma mami ba obosum ne ba nko mo nsuo bi di o mo bosum bi ni se nyame ne mo bosum senti mu nko sane ye no anyame ena ma bibi ne mo no me ko mo no bosum ne ba ye no o mo nanim wiase ensam enim sunsun mu ensam anyame bosum ne mo bosum asomasi ena wa frade ayesa me nwa na ayesa enti bi kwa ka mami kwa nka se konfu ben ka sa ade enti a ema me nwa no ma ne bu nkotode ema de na no twitwi fom ne se ehun hia san ka kwada no okoba bi koto ya de sagu no so wan ka sei ana wo wagya no wa charge won ko fa se million ko fa 10 million wan na egodi busun na egodi nye wa na wo kodi atenyo na ye wo so wo charge de se me minim ni se busun bi okoba bi na okọ abusa busun ni timi cho se nyame na mo musuma ba ye no wa kire ba bia mo nko enti o nya se nka wo kire na wo mukọ ko sa aka na pasam ni sumari din komo no suma no na se baba wa ma otukwan chon enti wa mama mi anko na wa wagye atra ho se wo beye na sabin preduasa wunya na obeka sa asem cho no wo ka se mo bibu ko dodwa de na no twitwi fam e wa sante a e bra wanya hwe utumira no wa kiresi enti fine e bia ka me de minim ne se maba me ho ampa me nwia me hwe mu no waye na emo nya me bosum a na emo ma bosum sei enti mu nkonfa na bo ade edan enko ma no no ma akra no honto no wo so agi ska no wo so agi no mai wo sa charge se ma mi se wo sa dan ka ma mfa ma ne honto no kwa kuma me musa se so far na ye diska ko man no obesa akwa nya aha enti se 5 million ye kan se ye pebe san de ko ma wa wo ba ma no wa ba nya na waye mi am kra me tua ne kina wo ba chason edu ta ma mi am tua ne kina ofoso asemu na nan muti sabi yete otumfu asase so ade ade nsan na edin so ye nyeye ye ka sa asemu wi a aida say ye kun na suma kwa hene wona abosum nya kene nsa won tunka enfre okonfo no ne wo machie mu ye me ka kire maame no sente sanso na eduro na sefikasiem ene edi bedu na na sante ma wa ye fre wo mu nyina akwa bi so kwa kontie musa se sanyi ono na de yare ntro no so abuamade no oje ye no oje ye enda na me chei eti sha de wo mu ni se me patcho se kromo ohene wo me say wo hene wo eti sha na tie dia se kofi kese me betu ni pa ma yakwa na wo se na nhwem na nhwehwe a na kofi kese na kra na nya na yale sa e de ba bone ngwa na kra okay ya kosuma kwa ahene ho the nation's uncle obozo be ma brade nshiro ni ba bia message wo sisiri please obi sisu asisi ni ono ya na ye mede no o se say
osisiri please so obi sisi wo asisini bisa sabon sam kura ne bawu nti abrabom sade wotie bia wo bewu da korope efra transfer asase sintintenase emu obi nwuro ka amfo abeti me mom bra sawo tina me din koma ye obi buja se wo ye hwan me sum ye nipa urade abom ye ma me sunsun me ma amfa wo ade aketu abi me hunu na me asase we so ba ade se da korope na mekwa enamo so ameko enamo so ayo kro bia sante kotoko hene ne kan ye yes sante mewura se tuotu atokoro ene bekum oda sane bia nyena ma onka no kore no ntimi de me no kure be sie sese menye bi da sante hene ne kan ye obozo ba ko me start every solid fee ho mi busa se ya na nwuma be na ye ni wiase odi for ba yesu sum solid so for me ni wo problem se be man so wo sum solid so for me ni wo problem e kon for ba o me kan omudi kan ko ba bi ni ye bo mama ne se sei ne ho okay ukura sunsum akora akoya de ne ma me dan waji wudi nti no aba ho wati mahunu ba bi ade ne fa pem wo ana montuo be na wagire aso se wa betime yi afro nso e wo so omoko ho ana e wo se wudi akira okay enu anso waka na waji ato e disi obi aba aso na ase ne maame ye bai fo waji ato se ntokwa mera fie abrade no mpe ne puma sibere nti de wa no kokaje de endi aba so madjuma no mo se mo pe no mafa ato mo so a mo mpe adjuma na kade ne fa pem kristo ni nkomo hunu za o so oba de ehun ade e ha obi o se mitimi nya ho batumi osani afuna wo hia papa na so de na wo pe wo se agya me pese me hunu ade wo de ntazu afura na dia wo se ko wuru ani mazu bonte so okoba ya na ate eno na me ya kire wo nso bo bra wo ne udi bra wo na ye keka na agya ato wo traza ya na ye problem bebere edi a mo hwe ni ye na mo nya sa antoto ya mo de ba fie no na maami dia o kame gonfo ba no nshada ni problem amene ni nyina ne say numere questions no ye nya ne o mokeka ye ne so views of maami no wo say ayi gonfo ba no wo say me ye one o mo na abebo nkuru say sister bi am friend Victoria en wo say we ya me o mo ba me abo ne bandi no wa frɛ ni nua me ya say no wa kan wie o wie ye frɛ gonfo ba yi gonfo ba no so ka say eyampa asem ne bedi nanim na nye ono ne ye frɛ no ma ne sɛ no ye frɛ ni kuro mu nzuo bi ɛna ye di nzuo na sɛ no ɛna opeso odi ni suma ngina ekoyi saa hawo no firi akora ne so enti sɛ ho no wo ka ne saa na tie dia oni problem bia enti mpacho ye nyin firi ne so no wa kyerɛ ne ma ohia ka ba bia ni problem wo ne sɛ abusuan diska ne ma na akora no ho nto na ganimem ne wo bi ka gani so be brin ba bi wo bia ngaba funu na numere yi woni ni tuma nyina wura beho because ade no wage so obeya aye but where the first kana man which of course ye ni sunsum ndirisa so ye true komfoba pa sunsum de ne so ope no wonni bia ye sere wonanim wote ase no so obeya ma onya wanye be ka cho so kope bra wo ya na yiram so kire wo de aba edi so se vetua de no wantima ntua wie na so oba ho nto na ye bremu na nyeye ye chi na nyeye edi ho me ni on first kan komana ye mfama no na ne time ne ye nhwe wadima ansa ne yade ho na abetena ya ya me na hunu se sa ne man gwade ni bez ma me se akasa ne se de ma konfo ba no 5 million ye nhwe kwaku yes ndi ozo betima sa ne yade a ye wi a ye mfra no ye njanje nse wo de wade atuma bi efiri ba ye mpa ahwebi elti kwaku we wajibi timiye ndi akoso ne so se we de bia ni okay balance aka ye se no 5 million ne de aso ne so no ama ye da ofiri se yade be fira kura se ye hunu a e wona ne nkoma wona hia no na fe ni ye wona aka che barade ba kwa ma mpe konfo ba ho ya azan no be ye ni sesi na wo mi no odia odie ni ni onu nkwa no di suman na me ni suman no pese di nkwa so ye nkwa bo ne top ki o se boafo ni mo osimu nyina na danfo no de ne wo mo da bi mi de minim so ni na mbe me che se ye ni mo akom wo mo so eno o mo tro nsa di nkomo e ma suma ba suma za fere madam fi ma me ye nim ndizania me nyen na ne ye be huna besuro o start ye na heda kasa de nye o de nye bia he cheze de suma na kasa na me sebe wo mframa uni mframa kasa cheme mframa uni mframa kasa cheme no abe nye uwi aferi o se woko ono aba wodi ni nkomo ehia no waje fon pa so obe kasa wodi nkomo yi nkomo no kura mu o ha suma ni nkomo za wo mo ye mpani nsam ka abakwasem bo history nkomo wa de beto from tram wa fili dia omunya se anim guase na omjeje na nanom som no a se oni bi nam na wa wo ye trofo a emfo no mewuram oto nsa framframa na mframa ni di na agro odi na agro ye huso na abekasa anim guase ba aka no men yisu ni di medi nkomo abraye hunu nkomo ni ti tumun kanje na omi se ne wo fama ka agire no so oni mpanifo no be nante no pasumdua me pancho pa on to ne niam yie mo on kanse mo nsha honhoma no na nombe wo wo da kro metime praja wako ye nche wo mo onsuan sa na mo ano
na maame no a ono so de yade akoto obi ba so de ngwa na asie Victoria e de na aba se sebe yade ne da akwa ne so no wa survive wa abrabom yato akaduam nkura mienu na enya asem panyini wa ba ya mpade no pomasibire na asumdie mra na atam ko ya yensani na mo na matena ho ache kurobi wa kurobi duaso se nkura tima yade no mto no otimi de yato so mekwaku mekwa me yini adane ama na wabusua ne yeto se nyina na bone be edim ne yakukọ because mbai wade no antimi ameboma mane na do tumi agoto yare ya nim guase se mra me fie etwere edam ohia obi ka se mra wo so a wo ye bofo oye nipa fu ye nipa bone ni hu na hwene tu na atuma agofa we aba na matena wa abesi ne abra ye nim ba bi bebire na wa betena se asa abedo do ho abe ye ne wo ye di abegire me na ngwa na anim zunzum ngwa na afura busuam okay wo munya isa ne ma na kuro nu asundie mra mu ne yanko ne atira na wo mimi anti azempa na woman ne so wo mra na na wo mimi ne konfoba no ai wo mimi anti azempa me question mark abde man say the 5 million be man simple because ontimi nya kwa anyi bi and wonka let's wo heso so na zo freeze team no di on fa balance ne mra na ne yen gochiri mpa ba bi be nya akra yale tie ono da bi kwa goi ye dan ya guni pa so ase ya dan ye de mema no on de to no so oh na make can say was wontimi nya so wontimi okay ni agi yesika na ba bia yensu yenim ni ahwe ne edi agire na je se kro bi wa abrotia Ofoso be ma me nas na menchia minua Bavik or Fidelity so am branch ase nom on fadwumedie ne Sompa eni agroma ye na na se papa ye na Ofoso be ma enema bi wo ho a maami Ofoso bisane ma mesane ba no so ye ne den maami we ne ba no ye we se na wo ne ba ne den tim abrotia so ba ne ye den me ba no abrotia o se me odi obon ono ne ban me ban ne koka asem ma ono bo ne ba me da se ye fesi wo ma me ne ba ofo so be ma voice ya ye boy yi se wutie ya wo se we ba no akodi ono ne ba ge odi ne me se nya wo asem na meka voice na voice na ye boy ma me ne ba no beto me wo office me na o kire mu kire me Asem okan ne se maami we ba na wanya yade no wase wakwa akodi ono ne ba na we bo no no wakwa akodi ni ge wakofa no akofa ni se ana one menya adwensa osi akofa ya no obi aka cha oso akofa na cheche na e ma na o ma ba no foso se no dino ye yem fancy ode mama se no dino da Eti asama okan ye no. Binia zena odino. Asama maame ne ba ye no. Menese zena odino. Oso odino. Okay. Enti ono ne se maame be ya yade aba no so yi. Ya ono ya friends en we gba no kobo no no. Ese odi ne ba. Ene wakwa akobo no. Enti bu na wabo no. Na we se nso nkyere mu ode ma ne bo ebra. Kwa bi so ntimente wana sentina me ka cho se bisane se ne ba no so wo ye ne den. Akwa oni bebe. Mami hia kwada no afidi we so kyena. Mami we ba no. Enti be ka manese se ofoso be ma. Sa wo ye ne den. Ade na nya asie awie. Ena ye de aba konfo ba ho. De atwa mu nyina wo de ntwa ye maame tese ho. Wakwa akwaji atum se wona wo de maame ebedi ma wo nua na o ye konfo na na dwe konkon ho. Se bia woni ne kasa na osusu bo ni dua wo de senso na wo nua ne kom ne bo ni dua o enso na nya bedu konfo na wo minchen na kwa bi so no se wo bu nkotodwe e wo nso no so pa achewo a ofo so be ma meme ye bo asia ma menji ntumu se wo sa maami ni kunu ne bossa aka no okay because ye di asem na wo mi no konfo na wo mi no koye nana wadaroma wudi asem ni hu se wunua no wodi fo anase wa mu na di fo eti yakona se di odi fo no no e na ka bi ba wotua amamla ni amane ye ntoto na sese wunim dia ye nsai de eti ya me won wase ye ka se maami ya ne ba aya se no na ye de yade ama no no wono ani ni kunu na nsa amosa aka no ye di asem konfo ni na nanom suman ne kasa ye na wo bi se your friends na samwa ne your friends ofalumba se wonu betimi omusuro suman ya na ye ni ifida dem for FM na
Kwamfo bi Krujima was ne suma yaba Osei the suma na ye chi ye nua be ma Ajimai ye no wo pin so yi ya wo chief producer was Krujima said na you know di ayi Osei free show Osei suma no ye chiriwia what am I say ntumi aka enti what wo fresh suma yaba afa de ya say suma no ko yefa na bezimre omo na kanokore na nanom na kanokore ofo so be ma make am na say ade bi wo ho na se ba na se wo ye konfo a wo ye konfo pa hye ne fa ba bi ese fata no fa ne ma hye nya se be frato e frito a fa ne ma papa e ma e na make us me trust of ma me na bo fine wono na asori ba e no wa frɛ no wa gye atom so odi tumo so anya tomo akwakodu konfo nkyɛn e na konfo na sembe na wudi ye wo hwehwɛ mu kosi hen e de be ntina ma wo nua ne bu nkotodwe na je so wo nsa bibia akɔkyew e wo ho eti ehwa ne de ba de na wo yeye so mo fasika ma no fo so be ma opon ne nyina mu no papa ne yiri wo mo pro mo ba ne ayi ya friends ayasa e no mo tua sika ne bi wo mo tua wie ya afa kura mpo de ne kankan se bia ka na ba na watwemienu a afa de nansa afa de na ba to so na me aka cham sa be ma to so nya do na ma me na wo yes ade no obeduru ase no ma wo say asamu a wo ka ne say wo kɔ hospital na sa okoda se doctor show ba ko no anko bie ma e be da na yade na koda me doctor wo so unim de na wa hwe me yade makɔ ba ko makɔ mienu na afa ade na ba nto so yade na ba nto so a me mla wa so ye ho me ba ye da bi me ba be pemi ni anasa me ba be pemi se ade no ntimi nya sika na oje ye no famla ne famfa ba bi foforo ayo shopping ayos se wo say wording sa ma me na wo se wo de ade no to no so no so was a word ya for so be ma me se obi afuo ne kwan wa obi dia so eda na chi obi fie ese ne kwan wa do me abra so wo no na wo nkwa wa me so be kɔ no na obi so de esi na chi nte no ma me onka na koma nto ne ya wa ba fie ya ba kire ne kwan na so no so be kwa akoda ne agu ne so a no akwa akoda ne agu ne so na ne ba no enya ya so be wo ba no obi nkɔ fa kire ya de gwase ya de we sei emra no ba ma yesa na adwo wo da ne asomdwie nanka bia ahomache wotimi sore ene amakra kase na nko ne yiri di hwemu anopa wotimi asore akwa adwuma no na ba ma esiri pe adanya ne ba ya de beba gese no wa yire na anya sa ne ba no wa hwe obetimi kwa pode ne mama abobo dan yawu ofo so be ma eni bre has come edru adwafa mpieto blame ye ntena sema akra ne nsema papa ne na yire nso ani mfekire omo ho ye be hwe ape omo anopmesi bread ya momo omo ha no me dase okay pana members akasa yɛbɛka kyerɛ kɔnfo ba na wo mi sɛ adaworo ma ɛduru baabi a yɛnka kyerɛ maame no sɛ ɛwom sɛ ne nwia no ne frɛ no wɔde yade ato akɔdaa no so sɛ ɔntumi ɛnyɛ a koanye sika no bi ɔntie ne yie yɛne nananom ɛnkasa basabasa yɛne suma bia ɛnkasa basabasa tumi wɔ wiase yɛsom nananom yɛsom nyankopɔn ne mmom yɛnka kyerɛ ne sɛ yadeɛ no sɛ nyɛ no de to no so a nka ɔnyi sika sɛ wɔde yɛ ho adwuma fine ɛsɛ yɛm sɛ aka sɛ 5,500,000 yɛbɛpɛ bosea de ama no sɛ wɔntumi anyɛ mfini so deɛ ne wɔyɛ aza wɔyɛ torofoɔ wɔyɛ korɔmfoɔ yɛbɛkɔ so mankɔ afie ɛyɛ tietietie nti sɛ wɔtie me na anwummere yi a yɛ wɔnhwɛ ne sɛ ɔbɛyi yadeɛ ndi afiri akɔdaa no so ɛyɛ tietietie anyɛ saa yɛde baabi baako pɛ ne yɛni hwɛ yɛkɔ so mankɔ afie kɔnfoɔ no nananom nyinaa no so mankɔ ahene na hwɛ wɔ m so yɛka tumi wɔ asantemam so ayɛ manhyia nti ma ɔmfa nimguaseɛ ma wiamo asefoɔ dabi to timi no timi yɛ na anwummere di a yɛ obi ankasa ntia ne bɔsom obi ankasa ntia nananom ɔsom wɔ mo na nsu a wɔsom no obi ankasa ntia yɛ ne mmom ɔhwɛ so bɛyi yadeɛ no ɛkɔyɛ ɔfa so de yadeɛ no to no soɔ no ɔno ane nim ɛho atekyema ɔnyimfiri hɔ kwagua na ne menya adwene ɛyɛ tietietie konfo ba wote ne statement na me madika aka sɛ
ni nwa na ode yare no eto akola no sa na se ebe ka no because wo ko to shetonfo ba bia na on ne hia no oba ha no ede ne kan ne se maami ono be kan na se mo ha no maami meyi asem so na oba be yi asem ya na em tan kra se am tan se asem bi ba na se odi akire no maami no di akire no mom ne nka ebe ne ho se ya we de mpanifo bi abam ade wa ye no nim se den ye ho ntoma pa anya sa kwakoi etra me hia maame ne ba no tie me ye because baby asem no keka ko na hwehwe maso kakra maami wa ba dia akwara no ya de no meka tana nim kyena yembusa na asem potin ye esi ye eno so ye another issue maami busa na asem potin ya esi ye short ase sabia ku sabia nyado sabia ko ye sa ade na brewo tie kanu a ko di obi kafra eno no ya asem foforo wo kan wi ase na ka kafra o tie enti maami busa akoda no kyena me prevent na nim kyena oba ye na ye musa no load no but ofo so nim maami nchira de MC afọ na de safo de na okeka mi jawo de jai wonim ye wono ma bi ofo so edu me bi ho ma ene de wi asia maami nkasa asimoyi obu okra na anya ne hweko timi sayo ewo kwa bi so maami nkasa asimoyi obu a wonya ne hweko timi sayo first ne say we menya ne hwe eti de kasa subse ni part wa hwe ho so ye short ase obu a utia na so kwa na kam sorry kwa na obey obibi na se ne ma me de me meka choji dan eji so ka se mu we de 3 seconds bet ma bu agu ba ye si eche otufo so besi fofo short ase nti no ma bu ani pa ne ye wi a to get say what someone back na nya ma mi se nya na wo ye ya 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 mame echa ma mi hia oba no otema say wakuni me ya adwen sa yeah mame no mame nyi akoda no na me preventing anim na me musa no die na si ye die na koba ye na ye numo suko ya kan chere na for producer chere friend na komfo say wo chere me hia na ofidie we so oso ma metimi ataka na emeka 0551931931 0551931931 0548931931 hello Ofoso Bema ye me pato re mani se ya jofo a idi kan ofoso nyankopon nsa ma pato manka amen kra amen ya mi mo ka se papa no honto mun kom umna samana osusu ni nsuma bedim eti dem do so pa na so mo de yen mo a de be tie fai yen mo ni de dia ye na niya okonfoba no oye magi no ho yawo woni mo se producer an ta na ofe no no aye ko we aba no ma me ne tempo zik no on no ne konfoba no na ebi ta ho ti na ko we no no ye uti o to be fe ko be fe ni tumai ati o taka se ene eduada woni se ne eduada na o ka so be fe tumai no enti ya de mo tete na se suma de be o timbo na na ya ti le tie no ofuti na ko bi abanya mi se on be no okay hello baby afrefre odi cause afre kasa kakra mature your voice right control for yaza onyaza sa o da bi misuru han onya omra sama o se mi misuru ba microphone isu hanam misuru no afi wa no abafom o da bi o se en kase ntia konfo na me kase mi se en kase ntia na nanom kwa o de en ko yen fa koso no ado usura na o we na usura de en fa koso no kwa kuma yen yesa hello asebo mi na me de ni hello baby afrefre odi e kana na kani ka so vio ayetio abuna ene liase ba sio ino kwa kana huda Osei kuku na konfoba no aka ni ya ame ne bro na yiki na como que não é da onde popular não tem que ir até onde da informação com que
where my many family no actually and you know since men I can't say hello asama waka no hello woman can you asama can you so na say wo gu yeni ma se dodo why akonfo no oh ade bi wo na se mo ya e wo se ya ka me so me konfo ni bi okay ni konfo ni bi nti ade bi wo na se mo ya mo sunsun na kasa nya adwuma na ya baby anokore da no ya fanto katache o ya konfo na ba to an na sesi ya no adwuma ekọ ne ho no wase akoda no waje atum so na yeye obesa ne yade chesi ya de sika na aka no koma no a obesa mi asa ne yade okọ ofa ne number no ka bem de pa hello baby afrefrodi Pato me free mpasasu mensia for no south. No yeti. Me nante nko a. Yeti o katachi. Me pato ewi ase no ho. Wo de nyame ya adom a mo program no. Ye me kan se nyame nhira mo. Nyame wo. Na what the president Croatia mo ka because maduma no eye pa me tia ulumba. Na wonim, ya ngasa madi mo tia 25 good years. Why day? Ene madi 25 good years. Yeah. Na enema bi wo ha ye nipa na ma ko nyankopon se ya ho mo se no krem na di nti se ubi se mo tia se de be na usu na ta se fa ta so a o si nipa so because the mama no be ye no me kan pray nya de a we ni asa ya de because sinsu en kasa sinsu we because nipa bi o sinsu kasa o sinsu se na adu mu do so for our papa kasa television so a let's start as of for the new papa wa I was say no crane and punk. Okay. Because we are a cat and we are a president for the Triamoka and parliament is to Muguno. But I must say, as I think I'm Britain no anymore. No, okay, hello. Young punk, I am a mamma. No one follow. Yes, you must be that was Aquamia. The number of what you want to my back. And I'm happy. Hello. 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 Oh, 40 of them. Yeah. Hello. Oh, 40 of them, Majo. Majo so buru kataji. No for me. Nyamu to me. Yo. Konfobano na wo kasano. On man ntia se so ayen firima de yan se tanka ho wa dikani mu bi se beta akura na yare dia o mo modern a so beta akura na yare no wani mu hu bi okay hello hello baby afro day kana ja po ni na ba mamiti na nke na me ka se konfobano Ipano African, it is the only man in the air. No man, more couple and new Sentibaya. I was not Koran, like some many Koran bedding come over for the so. Hello, hello, baby, I'm free. My Joe cat touchy. Now, of course, you. We can flap on phone. Kasa na waka no me edition actually nso ka say one na nanom one na nanom be din komo kasa no nso edition ana bibia asa Ghana fo bibia ya anasa onji ne kwan famaye na blanta ne wonto no oni nyame ne adwuma okay echna meni akoda no be din komo echna meni suma be din komo chna suma no because Naomi no only to me bia na me kan get straight Naomi no only to me na nanom na boa no na nsuo no kom no sa suma na kasafa ni mu enti me se me suma ni din komo chana obi kan che na owi amwa se echame Oforisuo Aboagye ni suma be din komo omra samo sura mi nsuro mi suma be din komo chana ni ehwe kwa akura ofa so a wo de yade ne ma akoda no hello hello
Tomraza boys through. Hello, MC Afo ne budu gogo. Hello. Hello. Baby afre frodi. La dia tiene sire. Aha. O si o so ya. E ka me bo amunke ya so na ni paki do mra ni kana sisi na decline di ya na. Abo adami. Okay. Aha ne do friend me say. Ana fa ba ko min kan ho. Producer fa ba ko kan ho. Hello. Hello. Baby afre frodi. O frefri eh. Yeti o katachi. Tanoso. Aya? Yeti o. Ogacho okonfubaro odiedru. Oniwe. Konfubaro odiedru chefe. Mi de mutu kan. O ti ya bi, but no mutu ya. Ti konfubaro ti ma se akurana. Kana ndima na so mo ni tani no banko pele ma ya no. Onye konfo. Okay. Onye konfo ke so mo bu chia na nkasa e na tito onye ma no wo bi aba. Konfo maru. Yen fa ba kompen kan ho. Hello. Baby afrefre udin. Fo me game ka ta dodo wa. Ayeti o dodo wa fo nyina ho ye. No, okay, yenti o. Oh, no program no se na me na me ni don pa. Na jai. A confona ka sano. A confona bi. Confona bi. Ya, o bi ti plante da pa tu wo ya mu. Nti on chena ni ka ka ye ne bi do ni. Nti no chena on chena kola no. On sana ya na Asem Mpe Nipa. Aka 500 de beso no so no asane ya de yen for free nyina nsia. Kwaku kira na ni suma bedin komo. O cha bedin komo. Oni suma. Ofosuo so on say. So kwa na free ho no. Me beso oni suma bedin komo. Me woni pro na sasa de we ya. Me mfam ho ma ya. Me so oni suma bedin komo china. Me. Ani na me timi suma ni ho. Na me baby amema kwa wutimi kwa wo ofosuo. Baby amema wura wutimi. Me na me ka. Me yi ye chese me si baby amema na wo ka se ma fede na wano aba fom. O da bi yesa. Me baby amema wura wutimi wura. Me ni adro me ni re baby amema wura wutimi wura. Na mmom wo ko na free ho. Anya re. Wo ko na wo ko akobusa asem ho. Ono na bo ade kakra na waje na wabusa ama. Se bibi wo mo ono be ya no asem ye different. Ba konfo eno ma fa 10 million bla fa we bla. E na wo sa danka. Ade wo so so nya wo a. Na wo da ka sa de wan fa ma ne ho nto no. E na kire ba bia. O na me problem no. Kire ba bia. Oye akura ne sa. No wo mun ko na wo de wo twa mu esabikoto. Na 10 million ga getwa. Fa bo so ma ko tra bla. Fa kokko bla. Wo so nya na ye. Na mo do man twitwi fom sa. Akwa ne akoda no, ye ne akoda ni komo kina. Omo ha gede, Enfum so be ankasa be ne baye. Anya senti bia hute. Nya senti bia hute. Okay, abrotia. Ofoso be ma so wo ha wo amane bibi etete wa brabo a no ane se wo ba yeso ame Sheffield station in chain anasa oba Enuom hotel obesi Enuom hotel na busia watimi aba na yahwe aboa ewa akonu asaso anasa obefre ye may 0243 58 5878 0243 585878 and 0552 095593 0552 095593 mu bia be free bia no ye bejo so ye for happy birthday ma beta amatima nketia beta eco school e wo KUST be chemistry e final year e no wo we every 81 official and chain or senior kokon so sure better erade ma wonim de ene ehumumunyansa emu so na enor te se de ewo adolidua se be ya wo so ade suemu no ene ema nyina be koye bia mo. Okay better birthday no eye kama oya baba wa bia ne ho fe papa oya baba wa bia ne ho fe yie also better ko school we Oko school KUST Onse wa yo batia ye fa birthday so no kwa na rade nkoso enhraw na oma oni panyina bi ewo abrabo mabibia so entimi enkoye enfama edi one official also do papa paye
Sounds so and yet so happy birthday. So no go cry, wonderful one, glorious one. And the aqua Evelyn Aticho. And don't want our friend Abna Mirror. Okay, ono ya Abna Mirror. Ono ya Abna Mirror. Abna Mirror. Abna Mirror. Abna Mirror kuya yenkuye ni. Yeah, for happy birthday ma Abna Mirror. Evelyn Nadodo na efren odini juma ewo Ezra FM and Osako School Christian Service University College communication students no onya Asem Ketua yama wutirin kwa erade fa sada foforo we say so na wonya enipa ema mu so ewo abrabom erade ema okunu papa erade ma odwuma nkoso erade ema osikasem entotoye communication class level 100 for ya woko we nimako 200 no omu nyina se omu do papa paye we appreciate you a lot as a colleague and I say it say yankase ye cosmate erade nkoso a enyo kese na onomo enipa ewo abrabom yakopon ya aduma celebration no ebeba so enchente na Evelyn ye nyina yesi ye do erade pa na yesre edi amabusia ye nhwe na ye nsori adwaso papa no ba betina se nyame asam edesine no fusto okay ye kono Ejapa Miracle Worship Center. Ejapa Miracle Worship Center. Yesa kokrumuti hu mopo. Enti se wo san kropo twedi ampon ho a wanhwe yi ho be kyerɛw. Eno ntina so fupani se oba behwe. No watete kwan se de be ya adasa betumi akɔ osoro hemem. Eno ntina Ejapa Worship Ejapa Miracle Worship Center na nwumire ho ha odi nyame asem emu hwam eba Osei Aboagye me ne mapamfo yakramo yeko emo bibia bye bye.